Talaflava o talafo le radio Samoa mai Australia. Wa ioina le tutupe Australia le whatawina le Qatar Airways o le 20% o le tūlanga whaaltupe i le company e le Virgin Australia. Whamai ripoti o le tutupe Tim Chalmers wa ia langolangoina le fuafuanga lea a le Qatar Airways i lunga le fautuanga mai le Foreign Investment Review Board ma wa whaeroa whaatasi mai le Qatar Airways ma le Virgin Australia o le whaatinoina lea o le ngā yoinga o le atere aini whai ngā malanga mo tangata o Setaria ma o ta wai le whai o nisi whai ngā malanga whau e ruasfulwaru i le vai aso i le Bao Doha ma Perth, Brisbane, Sydney ma Melbourne. O le whaamtaranga le teutupe o le emarienga o le apsos o ni tere le whaamarusia o tauwanga po competitions i lea au unanga e meise o le whaateleina o awano whai ngā ruenga mo tangata i Australia. E langolango ai fo i le unanga tauturisi. Whai mai rea la taiva o lo iei fuafuanga a whaia i o ina le International Air Services Commission le fuafuanga o le a fuafualo le Virgin Australia e tue whaawau mana whai ngā malanga o umi mai Sydney, Brisbane, Perth ma Doha. O whai ngā malanga mai Melbourne i Doha o fuafua e amata i a te sema. Tō rua tangata a wha tura i rumo le whaamsinonga i le so ina ua maua e leo leo ne siria ma leono tane o whala au whasaina na maua i Sydney. O suenga na whaatino e leo leo le amatanga le vaiaso i Goyden na maua i se awhiwhi na la fuane i ai mai se no fuanga teo oloa i Homebush. O lo ftaua ina o le awhiwhi au fiaile tusa ma le 5 lita o le tu ai ngā whala au lea i lua tele o le pute. O whaeroe leo leo le tu ai ngā whala au lea sa iei o na sootanga i le whaia o ni ospa inga whaatino i ni winga mātanga e meise o le overdose pei o na iei tu ai ngā whala au. Whaia le isi sue ngā leo leo i se no whanga i silver water ma maua iei le 2.5 kilo o le whala au lava lea pei o na whaeroe le 9 News. O isi sue ngā na whaia na nafi na maua i leo leo le 2.3 lita o le whala au lea ma o isi uma sue ngā na whaatino na mawai ma se vai ngā tupe 2.8 wafe ma pu e na mai e rosa tamaita i 2.8 tausanga o le isi o se ali ina mōri e 2.7 tausanga tau fia whata se eira wa inga leo leo e tutura i rea so i le whaamsinonga e tali i o la mōrianga. Wala patai mai leo leo le au whai ta avale, wa iei nei nisi whai ngā fōu wa wa ai iei le au ngā oi ta avale, wa taula iei ala tau ma whai ngai nisi o tu ai ngā o ta avale wa ta atele i le nei vai tau, ma ua atiri whaatupula iei iei to i ngā sori ngā tū la whono. O le o toi pose riro le tūranga wa iei le whaafita uri rea, o le ngā uia o ta avale e mai se lava, mai lungo ma ngā ala whapea fwoi ma awala ta avale a inga po o driveways. Whai mai leo le tele ma ta upu whapea ripoti atu ia i lātou, e ta ue ave ta avale olo ia i lātou ki o lātou ta avale, pei ta i olo o mawhai lava na ngā uia. Whai mai leo, o le au ngā ui ta avale wo lātou whaongani tu ai ngā masini fou, whaona po nei e pei o na whaongai nei atunu e pei o Amerika ma Britania. Wa amata nei o na taatele i Australia. Nia whainga wa mawhai e o na whaapor kalame i eitu ai ngā masini ina ia tai tutusa lava ma ki o ta avale. Ma o le teime sao ai le tangatanga o i tutonu le ta avale e mawhai o na whaapipi i reitu ai ngā masini rea i le dashboard ma mawhai e loa na whaaola le ta avale. O le rapta inga leo wa wa ia resi i tio le numero i tu ai ngā ta avale ua ngā ia ta avale mawhai o na whaonga ai tu ai ngā masini ia ia ma ua lapta i aila au whai ta avale sila tuto ai au unanga ma upenga ta whairangi wa whaailu ai au wala e ta ofi ai le ngā uia o ta avale e ala i le whaonga aina o ia i tu ai ngā masini whaona po nei. E leo iei sa tūranga mautu, sa tūranga le aririfa iei le whao Alfred, le ana wheta wa ina ea awhiai Queenslandi de Vasanei, ma wa whaatupla i a pēlo na malosi. O le teminei o lo iei Alfred i le tusa ma le baru sarau 5 kilomita, i le tu i mātu i sa sae o Mackay, ma le tusa ma le awhi kilomita i le tu i mātu i sa sae o Rockhampton i le Coral Sea. Whai mai le wā ai tau o lo ma mawhana manatu, e ono tu mau pēlea whā mātere i le sami, mo le isi lua aso so ai. Ai amai ale lua aso lea e le mai loa po le atonu le tūranga e ono o iai pe ono tū mau pea i ngā taifale o Queenslandi pe mamau ese fo i mga taifale. Iu i lea wali putia whaalongo ina pea i ngā taifale o Queenslandi a awhianga o lea wha o atu le marosi o matangi i se lau 4 kilomita le tūra i lona o ngā tatonu ma tō whaatau tau e o le se lau 5 kilomita le tūra lo anga i atua i le tū i saute.
Ma mai tau ina fo i le malolosi o ngā luto e mawarurunga ma walapta ia fo i le au whaiwhaiwa. Fautua ina le wā ai tau tangata umai la lata atu ia no fuanga ia whai masiaki le upenga ta whairangi le wā ai tau mo whaamtaranga ma lapta inga o pito na tamai o le a whāleo Alfred. Taramuni, wa whaataruina tangata au mau le Gold Coast, ia whaamamau ese mai se tasi o matawhanga i rea whaaitu, na maua i eise tō piro, po se a upenga e whao ngai o so whaieiwa a maulu, maua i lunga o lea matawhanga i le tai awana leila. O whaasai leo le no whanga o whaiala tu suenga, a walipatia na maua e nisi o le au sāwawari le babeao, po le lata i leono. Whailua le 7 News o whaamaria le Bomb Squad e moni o lea upenga na maua le torpedo, ma lo whaataria nei se isi di poti le tamai o lea mata upu, o manatu whaaria o nisi runga upenga ta whaailangi o whetau i nai, ma le iai o wa atau wa saina i ngātai whale o Australia le Vasanei, vai mai fina ngalo whaaria, e le leo na siaki le lei pele o ni a upenga a lea atunuu, mai ana whaataita inga na tā ua na whaialata mai Australia. Teimi nei ono tāpunia uma awala ulu whale atu i dea matawhanga a o whaanga solo suenga. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei a wauri. Wa ule nei o Castialo. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening into Francis on Radio Samoa. Manga yellow kipi CD. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. If you feel on a rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masi no February mamati. E losful po se neua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu fo ile whaongaina. E te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avado ile se i e awhetala Samoa ile whai unga o le basina. E ma whai ora pikila taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamoli atu fo ile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tātou insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama awenga. Ma tu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whao ngā i le Pacific Easy pe whao ngā fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whaailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga siasi i Samoa. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Rangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo ua lo fa
Samoa Matalasi Angi mai se matangi Te momoli atuai O ua lo fai laku Samoa Talo fa lava le pai o mawalunga o le whaafonga tāpuai e baisa fo i o le sila mai moa. Le atunu pele Samoa i le nei fo i vaenga o le aso tofi o le whaatawhiti o le tele o ngā luenga sa la usu iai na ua ngā e fo i le tai au ana le la ma o soa e le la. Ia, o e no fufale, o e a ngā i atu i ngā luenga. Ia mai la tau fo i a ngā i le kiki e pasi ma le kiki e wa. E usu whakasi a le au whai ngā luenga ma le au ka whawale i le tai au po. E mānawa whatasi mai fo. Ia, wa e mai tau wina ni winga whapena o nisi tanga tolu tau ainga. Ia le nā. Malo a fua ai lau ua maua. Sula fo i le anga le leio le lofa o le tātou tapau siri le langi. Tai mailo soifua ia ma se malo si foi o le au ona nei ia o tatu to e feloa i he lumo le do o le tu o le do feloa i foi i pu e o manu e le pu e o mala wa tele tala i manu ia i titi tala i mala ono le anga le leio le tu o mala na pule fasoa i lo soifua tutua ngalue ma le au ona ia fa pena foi ia tau ma se tutua fa le a u au i lumba o le sila whanga le tua. A le menta hua o le whaafitai. O nei awa noa o lo o tātou maua. E whaatino aile au o nanga ma le tautua. Po le alawa. Le mea o totofi ei oe e lo tātou matai sili. O lo uanga waa ma awa noa. Ia o le mea le nā o e whai. Ia. Tātou vi ia e mwhaafoi le vi inga le tātou tapa au sili le langi. O mea le lei uma ua ia whaia mo oe mao. Ia malele malengali. Ma lo tapua i fo ile dei aso i tutu ba fai valo Filipa. Ina ua ngā e fai vau Samoa. Ia, lei a tau sa vea le dei. Se yuli so alo le ulua i ali i pestata malinangi. Al Harrington tu manu vau le vea. Tātou mafuta fo i le tātou polkalame. Ia, ua tuli au pū ma masani e fo i le atunu ua fai ngoina. Ua nganga ifo whaiva o Samoa. Ta lolo pa ia i saba whai ngā o sa le avea o Samoa i ona tulanga whalupe. Ia, o leo ua i lima o whale upolu o tō whinga o i tu au ma la taua a inga le taimba le wa o funti o tamba le manua tele ma tō o le whale ula. Tulauna fo i pa ia le tāwhitolu o pa ia ma mamalu wha le atua, pa ia fo i ma mamalu wha le angadu. Ia, ia maua lunga. Se vi ingo le atua e momori e ana au auna. Whatalofa le whaafonga mai nei te mamti na matua. Ta whai fio le lalulangi. Ia mese fo i le nei atulu ua tātou nopia iai. O leo ua avea ma a inga lona lua o New Zealand. O le so, ia, ama tātou le whaafeloa i fo i la umalo whaaloni. Le sunga le li i whai whi au. Ia, o le lupe whaalele le nei a inga. Te leinga so alo. Pastor, po le Reverend foi, Freddie so alo le soifua mkuia, ma le langi matafi, whaaftai le tua o te mai lo soifua, whaonga ina foi o nei teknolosi, ma le tomai whaanei o na po i whiso o ta inga, ua mawhai o le tātua e wheloa i lava, wheloa i ai, i le anga le lei o le tua. Wawa i atu solo le tino, lo maua le soifua la lei, ia mai au le lei walanga au le lei kama ki sa maunga ma le ainga sa so alo. Ia, vatalo fatu malo le soifua manuia, fio maia, i le tapo le kalabe, ia, ua nganga ifo whaiva o Samoa. Ia, o te loa la vatalo fatu fo i lau o fionga sa vea, ia, a wale au nanga whaiwhaipea mosi o tatu atinu, le longo pui ali ina ai o pa ia mamalu o Samoa e ala le nei au nanga matanga o fie. Ia, whaatalofa atu fo i tapua inga sunga i whawhengainga. E so se whaatawhai taulanga ta mama tina mātutua. Ia, mai maunga te tele se o maunga iti pa i o Samoa le a o i eise tala o nawa uma na e tomua ai le tapuru kalame le nei awa uli. Ia, talofa lava.
Alor so fu mon bio so alo fa tai le tua. O le ala vai fou le tausanga a walanga na ngata le tātal noanga le la tausanga wa tuana i atu. Ia a o le nganga ia, e le ma whai ona whai titi ai le, wha malo atu, ia ma wha manui atu fo i au tiute mo whai walo filima, ia ma le tausanga fou o le ua ngā ngae, ia ai le ma whai lava. E o whatasi a mea le lei, ma mea le anga. E o la whatasi fo i le titania ma le saito. Ia ua umona mai iai, ia le whata oto. Ia ma le tō whalo loto a le li whaolo Iesu Keriso. E ma whai ona o atu le mata upu siri i tangata. Ma mala malama i tangata i le whatustusa i na o le vaenga ma le vaenga. O a mai i a rau sunga le whaiwhi au ma. Wai tele pulo o te pulo wai. E whai o le tūla whono o le whaiwhi au. Ia e whapena fo o le whaola e sefe mai le tele o tangata. I meo mata upu lave to atu ngā e mawhati ai. Ma lola soi fo mun rio. Ia, ma lo fo le soi fo maua i lau fionga sa vea. Ia, mai se le whaafonga tāpu wa ia si o tātu atunu. Ia, sau no ine a lau sunga o lo o manuia lava. Mātou i nei, lo mātou pitonu u nei. Ia, i melepone. Ia, po o le a ai lea. Ia, po le taulanga fu lea. Ia, i stono vito lia. Ia, sui lava tausanga, sui foi whainga e tu mau lava whawai pe o upe masani ai. Ia, sa waila o saunuanga. Ia, o le teimun muli na ta wheiloa i lunga o nei penga te whailangi o le tausanga o mawai. Ia, whawhitai lea lofa maleanga leo lea tua leo o te maua foi. Ia, se isi lau. Ia, e whapena o na ta lulu lima ai lunga o pea o lea. Alo, whawhitai i le tua malana whaamianga foi. Ia o lo manuia le nai tu, ia whapena fo i a te au nei ma le tātou ainga. Ia e meise fo i le elwhinga ruanga nei ma lana tautua i a Samoa. Vai aso ana nafi, o le aso ana nafi sa utala noa i nisi o mea o lo tupu mai. E tu sai ma i la tau o lo ua whaamdia ina i ngā ruanga whaavaiteimi. Ia. E to tele la tau te le whaatau a ina, le awanoa, ma le taimi ua malanga mai ai. Tele au whai ngā luanga whawaiteimi lea i Australia, lea lava lo soli le tūla whono. Ia ai mese lava, i le ma whai o na tau whiofia. The disciplinary i le tūlanga o le tango fio le ava malosi, a mese fo i o whala au whaasaina. Sau noa, so alo i le mata upule nei, ma se tūlanga e te tau ai o na moa se vai fofo. A o le i malanga maita ngata nei. Ma nei le saunoanga i lau sunga le taitai o le tāpua kalama. O te lonu tātala no ina fo le neim tā upuru tausanga o mawai. Ai, i le whātusa tue li tausanga o mawai, ia a ngai mai i le asoana nafi. Lea i le amatanga o le nei tausanga lea wa amatalia. I le taumate ati ai e pea i se tūlanga o le tolus fulu fasul pasene wa alu ai lunga le tūlanga pangatia o le tele o le solitula fono o nisi o nei whanau ia pe lava ona o whailo foi mo mua ia o si tasili nei o ngā luenga o lo o ngā lue i tutonu o le malo i le ngate le malo tele ai whapena fo i le malo stete wa Australia e tolu ana whainga malo e se le federal government ia ese le state government, ia ese le local government. Ia pei o vaenga ia ma oti o whainga malo. Ia o lo whapena o na mawai fo isa uawa no te tutua lalo ai ia i tūlanga tau whautuanga wharetula whono. Ai mese le patino ino tiute e le ngata i tūlanga o le tūla whono le puipuia o alo ma whanau nei e malanga mai ngā luenga whawai taimi. Ia mai le mai mau le tai se fulu tai luas fulu tau sanga i whalipui ai. Ia ai mai se o le tūlanga mawhatia i la ngona o nei ainga ia o mātua, ia o tau ainga fo i o lo tāpua ia le lātou sa ili mālo mai tutonu o le nei atunu te le o Australia. E pe lava na sila fia o le continental o na whale nei o le lalalai. Me asinu te le o Australia. Ai i patino lava le tūlanga i peo nei sau noa inai, o le fili lava le o le tama le e taimile nei.
ole maualo le totongi mua totongi longa lua totongi longa na tolu tamo mo e loa e oi whaatau le ava malosi ia ma le tulanga fuila le o mai Samoa le ala iai isi tangata o le Pasifika ia po nisi tangata o nisi atunu o lato ngā lulu e whaatasi ia o na whepasia i loli o le tama lea o le whala au whasaina e titonu ina e malama i fola ia se tulanga o ni ngai o inga ua whaasoli tula fonoina na whaatinoina ia ua whaia sintuai sa oitala to ina foilele e toi whai fo whapea anai loa ia ua whaia sine tuai ua soli tula fono ia e sa o lele al sa o luanga soal o lesi me sirio na matautia attitudes o winga mamionga tangata tula fono o umo na pui ai lo lato no nofo ai mo le saunga le mu ai le mawhai lava o ai e mafu ai o no ese tangata nei mga luenga tu ua e ai se afianga o nisi o lato woma a inga fo lele ua lewa no nofo mau i Australia masis yatumba matau anau ina iau ese mai ngā luenga manofo anga wa umana o na whaatula whanoina e no nofo ai. Ia ma lea la ua tula i mai loa. Ua ese, ua lea o ngā fo i o lātou visa, ma ua overstay ai loa. Lea le ngā luenga lo whai. Lea se fofo lea mata aupu. Ana ia le sauno anga le tulanga lea. O lea ua lata sfultau sanga o iaito no Nepal Kalanga. I le tamu whai le soani iai. O le maitau. O le vainga mua lava o le pressure lea mai tu o a inga. Ma wo le pe tamu fai e whato sina ia pe tamu fai fo i toso mai ia se na sao mai tono Australia tono pokalai menga luenga whawai taimi ia e o atu tu al community ai siri fo i lau fionga la savea male whafunga tapua i o Samoa e sa le tu la fono o le whainga pa anga i le vau Australia ma New Zealand i le tulanga o le visa wha o tolu o lo whapena o na whaatanga ai na ulu whale mai te tono Australia. E le te tau o na tu ua ia le company po le whawhainga luenga. Sa whapena o na anga le lei e a mai e whawhainga luenga i te tono i nei. Pe o le vaenga mua lava leo le influence mai te tono le community. Ia vaenga lo na lua. Ia e le vai tu tasi ia le tato po kalame tu lo le whawhungfunga mai. E iai nisi o whawhainga nuenga, e le o le leile wa ainga o nei e tātou walo ma whanau. Tulanga la lea, o le abuse, ia po le sawaina, ia wa mantua is a general term. Le upule abuse, it can be verbal, it can be physical, it can be emotional. Ia tulanga ia o lo whapena, o na whaia i e nisi o taitai, ia po nisi foi o pule o whawhainga nuenga. Ia ni sauanga whasotu la fono i nisi o tātou walo ma whanau, lea lai o nau ese mai loa mai tutono a pitanga ma whawhainga ruenga ia. O le lona tolu, o le vai o le ngangana i ni lisi. O le le malama o nisi o tātou walo ma whanau, i le ngangana i ni lisi. Ia e iai le mai tau ua whaisina leva o ungalue i le o ngā samilia. Se le tulanga fo le savea ia tātou Samoa. E nanua tuloa, yes, vavelo le yes. Ai whai atu lo. Se toi whamatala mai la pole ale wingo le me ia tutulo. Ia, pe o le tulanga le na fo i lele, ia malesi vaenga. O le uncertainty, ia po le mautu wailea o konkalaki. Wa uma o na whanau e o mai mole iwa masina. Ia, o na umali o na ta tipi o lato expenses fo ie e tauna tipi tono masina. Ia, le toi ele ia pena se tonu wha masina lai toi. Ia, le e sauni atu nei whanau e elia i nasina se leni toi aivele to lua ma le whanau ma le ainga le whatani mai. Ai te tono le lua le tonu vai aso e whatu le employer. Ia, umali ka kon kalaki. O te tau na toi ave o tau Samoa. Ia pe o tasina tulanga lea leo na le fia nisi o whanau. Ia o na kiki lola ia ma whaia la tau saunoanga whapea. Na mātou tutongia le visa. Na mātou tutongia pāsese.
le ana mātou o mai nei male tātou whiangainga. E te tau ona iwa māsina, e tau ona mātou whainga ruenga. Ia le ala leo ngana mātou mai e, o le ua umantoi ta tipi o mātou tutongi. E le ailani ni tupe mātou te toi o ma mātou i Samoa. Ina i o mātou ainga o te tonua o whanau o lo tāpuai mai. Tasi le nā whaafi tāuri sa vea. E le tasi le lua whainga ruenga. O lo tupuai le tūlanga lea. Ia, malesi vaenga foi lele, le whaperetani a ina whapia, o le over-exploitation. Ia, po o le whatinga ina po o le, ia, e mwhai auna whapea o le sawa inga foi, ia. O le totele o nei whainga ruenga i la mai tau, sa vea. I le taimi o iai nisi o atunu e ese mai tātou tangata le Pasifika, e mese lava tātou Samoa. E tau nuu mai o tātou malanga. O lako target, ia po fua wha te tau o ngā nuenga. A wha pia tulou lava le wha funga anga lea tunu. A wha pia e lima se lau mā moe te tau on ta pia tulou ia i te tonu le aso. Ia o le mea nasa iai, ia ai wawa ai atu ia tangata e ona pisinis, e le leite le whainga nuenga tātou. E mai se lava i o tātou walu ma whanau, le lima se lau lua, ia waku ulunga le afi. Ia i lo la te tonunga e si ilunga la ko take tele le tinga ina ia ai ele o si iti ai male totongi ia wa o lo le tulanga foi le ia vani foi ia le fa fon mai ele o di masini foi tino na yalo mafana ia pela le tulanga na e mafai ona au sia le take le mana o mai ele fa fainga le ngai tono vai aso por masina ai uma informasina ia wa mata no fa sa le patua se tulo ia po wa mata na masui le tau au ia matulanga fa pena o le fa no anga la lea la fiong sevia lea lai ona o tuli a pu lava le stasio vaenga lea o lato insurance medical insurance lea e fai fianga inga lalo i ona o le to tele o nisi o lato e o atu e vai fo mai e fai mai e koe ko kongi foi se lawa ngo sefulu se lawa se fulu o ngai lengo fo mauto tono Australia so se teime alo e vai se fa ata ia pe tu se toto se tulo ia ele lalo mai o le lua se lawa to tongi a tato au tilo la ia ile lave telo le pokala mi o vaenga nei ele o manino i to tono le fa tianga o le pokala mi a wau wa irilia uma vaenga o le tulanga foi lele con kalaki le whangau ma le tulanga le whaasauninga mainga o lo te le lava le lape savea o lo iai te tonu o le neipor kalama na o le alofa i alo matama whanau o le tunu e moi o lo iai ti ngā mawhainutā o lo iai wha le tonu ia o no ni amionga foi ai ila wa ai le upu foi le fa peritania psychology e pe ona utilo ti ai nisio fo mai poto foi o lo lato su ina ne o mata upu ele o le lei ona fa tautai ale por kalama ma ele o le lei ona faia ia ni por kalame fa awa we o ina i alo mafana mo le fa saunia mai tono le nei atunu tele ia ma ona fa fita o ni telefo pa lo fa tai talai so alo sa no foi lo sungole deli fa au ole meu te fa tai ai e te le o tua ia le tele o faingata ona o amionga lava ia mo winga o le fainga ruenga oni sfo yo mai e mo i mat tua tino matausanga ia ai e mo ole vau i lo lato fa utotanga a o leo wa va tu nei leo e au ili ma va ili le tulanga o working conditions ele ngata le na o le breakdown in communication language barrier ele ngata foi la na o leo wa va tu foi wa e tilo i kon kalate tustusia ma malienga fa tu la fono em fa ye ona ngalulu e tangata nei o ai lai pa u ia i le tele o le ngau sa lea ma le tu maranga leo tape nanga o mene au le tau nuu maita maiti nei matangata nei ma nei on sanuanga se vea ave ese lava le tulanga fo le popole a ngai i matawhaioi ia po la tau whatino ia matawhaioi ai tala noa lava i le anganga o le taumawhai fisosoani ai le o se taumawhai ina ia tua ia
ia se au nanga e me fai la ona o fa pe atu maleava mal fa alo o lape lava le fai nga pa anga le vau Australia ma Samoa e iei si vaenga o lato tustusinga ia o lo fa lafi e tuaitua le porokiki e fo isi vaenga o le nei feagainga o le talanoaga i le bilateral agreement lea na mafafanau mai ai lenei faiga paaga le e maua mai ai avanoa ia i so lalagona toʻatasi lava tulou e lē tuuaʻia pe tuumāmaina foʻi le auaunaga si o tatou mālō e tatau lava ia i latou o loo gafa taulimaina nei tute ona vaʻiliʻili lelei vaega ia lagaʻoʻi o loo whanau ai pēr le polonga, whanau ai pēr le tūlanga o le mawhitianga, o nisi o alo ma whanau ia ua uma o lato soifua wa maliliu, o na o tūlanga o le mau pupo lava. Ia, sa vea a mawhai o no whapea atu ma le awa tele, ana ave ese le porokiki, ai au tilo i soifua o alo ma whanau, au tilo ma le alofa i le au nanga, ina ia aua nei fai ai tu au o te loa le avave se tali o le se fofo le amata au ai lo utaitonunga e matua fai asina lave tele o le tele o vaenga o lo lape le au nanga a ta fesilingia se fofo ia na o le atua lava fai na fofo pe a faina e tatala finga ngalo i la tau o lo o fai unga ia ma faatulanga ina le porkalame e faatanga atu se tatou tuangalo ma faono no walu Samoa fai fontanga ma tau ma fai e vatu ia le au ngā umana tupe le au ngā umana tau ma fainga ia no whapea lola ia tu ia tatalo ia i le atua ia ma talo sanga i le aupa ia i tatalo ia atonu ai tali mai le atua si taimi vavi malo whaptei so alo le lau tali atu le mutaupulea langa o leo e sau noa i le tūlanga fo i lea o i lātou o lo whaia whai unga. Ma lai whalongolongo le lei mea le malo. O le tāu o le mataupure tatali noa i langa e se fulu tau sanga o ngalua i tonu o le malo New Zealand. I le matanga alwenga o le Ministry of Pacific Affairs sa o iai i tonu le taimina tu si ai tu la fono ma whaia whenga inga nei. O mata upu tau tumotu o le Pasifika, ma whanau mai ei le mea lea le quota lea tātou. Mō ngā luenga o le Seasonal Employment Scheme. Lea lai te le lo tā māl malama le mata upu lea. Ai le o whaalongo mai tangata ia. Ma lātou le mana na walanga o le alo i mata upu nei whai o le. Anga i le malo. O le o tū mai le malo na tātou langolango ina ia tū lai mai. O le teimi lane nei. Ua tatau o na whaia nisi swinga fau. Whātoa tele le au whainga luenga. Awe le awa no i tangata hata mamai e malama i tū la whono. I le vāno nofo, bilateral agreements i le vālea, o i konkalate. E te le whai tau o le leina o le konkalate ma mali angai. E te whai tau le vai leina aisea. Le angai tele me ta o clauses o le tū la whono. E ese le mata upu e whamatala mai i ma le tintilo atu e le black and white. But in between the lines, those clauses le a leina whai atu. The language barrier too. Le breakdown now the communication. Ma le si mea leo o whatu e nei. I le fia hawhi o tangata whainga ruenga. Ai pe na o le tō tasi pe tō lua coordinators e o e whaaso o so o a lato wasi e singa. E le mawhai e tangata tō tasi. Ale ma le tangata whainga ruenga le malo. O na kawa atoa ma matua wha mali e ina vaenga atoa. O le liba afe po le toru afe o tangata. Lono winga, a o alwese atu nei mo lo ufale o talo e whaila o se singa up north. E lima le leiva yaso e alu, ta vale, e wha so o ma wha ato anga la o lo iai. Lala le nao, le wha longo mai te tai o le atunu uma i la tau le minsta. O ma ta upu nei o ngā ruenga wha vai teimi. Toe sa saa le whao, le fwoi wha fonga mai le fionga i le konsula au le tātou malo. Lango le mātou te ngā lue wha tas. Wa nei o le fongo le fono fau tua ma malu o Samoa. Sa fia ngai nei ma le maliu ma le whana velave lena ma liu e tamo e tō tolu i nei. Sa mātou ngā lulu e ai ma le fionga le konsula ma lono au ofisa. Ia manisi o coordinators o le ngā luenga whawai teimi.
e le tai lava so alo e le tai lava e popole i tupe ai e whanau mai lava tupe i e mawhai ona tutongi tangata e whaia ngā ruenga ma le whaamaoni ma le alofa i tangata lea lawa wo e se nei nisi mai ngā ruenga wo suru whai solo isi tama whanau o le atunu ona o le exploitation le sa whaia tangata e ona ia pisi nisi ma company le malmala mai kon kalate le anga working conditions o le ala ngā ruenga le nai whaiso alo e tau sa ili tangata nei wala o sulu solo sua se me mwhai ona toi whaola o lato visa ina ia nofo ina ia ave sele nofo whaasoli tu la fono i tono au stadium Aftai sa vea ole turanga mo mua la vai o te autilo i ei whaatasi ma le Mato Business Council o ai inga o le tu la fono o nei le eise si lunga atu o le tu la fono o le vaenga mo mua la a whapea o se mawhatianga po se sulfa inga i tūlanga o ni soli ngā tūla whono wa mafua mai i le ama maalosi po le tāngu fia i o whala au whasaina i a mo tūlanga fwoi o ni fusuanga po le alama nanga i tele me taupu ese o lo whapena ona so soani e tonu o whamasinonga mawalalo whamasinonga whaitu malo i ama le whamasinonga mawalunga e mo muala o na utilo a ngai i te tonu o le loto i whale o lona tala anga o le ale mawalunga na o onga o le ale lava o lona sila fia le tulanga o le anga nuu ya e maise o tula fono Australia o le afo le mawalunga o le level o lona malama le ingilisi o mitigation factors la ia e mua lava o tilo anga ia mo le tau mawhainga e whaamatala atu ia fionga e whaamasino ia malatou o lo whaia ia tulanga o tauramanga ia i le maulalo ia po se tulanga fo le ono au tilo pe toe le lifa ia i le whautanga ia i le mafuanga walai ona whaingofie ona a fia le tangata le tulanga so tula fono nona lua o lo tau mawhai e whiu tanga i pea manisi o agency po la tau o lo whaia ngā ruenga ai meise o whai ngā ruenga wa mo le whaatetainga o le vaiason te nei ia e to ono nisi o whanau na wala au mai ia o se tasi o la tau o lo lunga i Quincelani ia i le whaatoanga o le whai ia o se fesili na fesili ngi aia ai se a o le o toi maua o matuai o la tau tutongi wa na o le tai se lau lua se lau ia le tulanga lai tutoi ia o tele lava fo lele na le maua fatile lopo tipi i lunga o tō visa ia mau tō pasese ia na tō o mai ai ia e meise fo i tulanga o le tō nono whaina e le no fofua se si nei Australia ia o au neu tau whai whamatala atu ia vaenga masani fo lele au tino iai o le si tulanga sa vea o whafonga si o tato tunu o lo tau whai lava iai o le tau whai lea ina ia whaatala noa nisi o nei whanau o suru whai mai i le tūlanga o le overstayer o to tele le au overstayer o sosola ese to tele le au overstayer i nei ia onisi o mafua no overstayer ona e pei o vaenga i ta ua ele i anga le leina ele whalwhainga ruenga na iai ia manisi o vaenga whapena ai onisi foi ia o mafua no overstayer ia ona wa umaloana ia tulou lava ele o whapea o whai atu e whatatau i se ainga stotas umalona whaonga ele ainga leana polo misi e sau itu e sola mai tua e uma whai ana pepa ia tau ma whai atu loe le ma whai ia kulo wha overstayer ia no olo le tulanga whanele wale toima o te tupe o ne wale mwhaina whai ngaruenga ia tuli loa ia ona sud whai mai le ia mātou o whai whiau ia o tasi nā tulanga o loo tau ma whai ia ina ia ave te tonu o te whaatala noa ina la mata aupu ia ona ia maua le ami o tonu o lato o mafuanga ia ona utango le tu i te tonu o lato tausanga ia ave le immigration ia wai e mawhai ona whaapea foilele ia uanga le anga ina it became a refugee through a community system or it could be that he or she is a victim of fraud ia was tasi fole nei o whawhita uli o whanau mai tono nei po kalama o le to tele o niso i lātou te titi a ivas fu 5% o lātou lo sud whai mai a te au sa vea whai mai ua spend i le vāo le se fulu a whianga i lunga
tupe na whainga luenga matotongi inisio au nganga ia tulo ele whapea o tamu whai tauleanga ina inisio au nganga wha immigration ia puanga vaa fo o sunga ia li lo ia langa there's always two sides of the story ia ai pe o tulanga ia o lo lipotia mai I te tono le ivas 15% lea o te tele i lato o nisi lana o ta pani wha mauninga o nei tupena tutongi ma maua I te tono lato bank statement transferring o le lima afe ia li turu lua afe wha pena ia o nisi o lo maua mai lato li city peita ian e umai fo le tolu masina ia ele o iai seme o whaia o wha o ngai e se au nanga tulo ia le tupe ia ai ua le whatinoina le ngai oinga sa tau na whai o le si fo I tūlanga la e sila fia le lei lava ia sa vea o te whainga luenga I te tono le Department of Home Affairs I nei Australia o aula se tase o si nia fautua ia le ngata nā ia e whaaliliu upu I te tono le matanga luenga ia e fo I tūlanga ia mai e polo keki fo I e mai mātou te ilo ina ia ma ave ele mātou tua lalo I tūlanga whaatula fono ia ele ngata fo le nā ia o fo o te ia tono committee au ia o le tulanga le o le puipui o tua oio Australia o Australia Border Force o mātou fo le nā le toi whafoina tangata pe toi tipotiina tangata I Samoa ia o mātou fo I mātou te I fo I tono le committee lea le border security o le puipui a fo lele o tangata I e o ngā oi ia tupe matulanga e tele lava vaenga le ngata la I le federal government ia o te sau fai fo internal committee fa foi ia le state government ia mo le laulili wina lava o tula fono pela wa fa umi tulo fa fonga ta pa mai Samoa wa pese fa ma ile mele wa ia tato nei lau sunga save o to tele la overstay ai wa faftaile o le mafuanga le na le o mana o te sau inunga o te mana o fai loa tu le pa ia mana mamalu o si o tato tunu wa mai se lava ina yalo ma fa nau le nei o lo wa ia le fufanga malo fa wa le fufanga ale matanga ringa le immigration ma le border security border protection o lo sa ili ai umane tangata to tipoti Samoa le no vai ato talwais fulua ila to o lawa uman na detain ia po avatu to tono le detention center ia oniso ila to o lai process ia le tulanga fo le futanga inga ma tato ai consula ia ma ka kovanga ngi ia mo le toe fafoina tu Samoa ona overstay ia tele la manisi vaenga ai ona elo fatu o le si vaenga ta wala va o te via papa ia awa as Samoans living in Australia, we are exploiting our own people. O toe safa o tātou tangata ia I tātou. Awa o te lorelei, I nai miniponi, e iai tangata nā o whaasalalau o lātou tala. O lātou wanga waa, o lātou e whailei sene, o nisi o loo ia. Lātou te apala ina pepa o tangata I wa ova o lātou aso. A le lātou te whaia le soli tula fono, o le tala pepelo. Ma le whaalata I o tātou tangata, tongi mai tupe ia I lātou. A e moi fo. E le ise me o whaila ina, I le a fo I le ingo, le Home Affairs. O le Department na lete ia nei le Home Affairs. O le matumtanga ringa le na. Ioe. Ia wawaila ia, le tele o tupe na walu ia. E isi tangata ia, e ia le taimi o te tango e whaaleo ato. Ai maise o touna ina e Victoria ma Melbourne. Ai e le whaapena o ina, o la fo I isi stete le au tau whaavalea le na, ma le au ai tupe le na. La o tau te lore le iso alo, e le ise policy e mwhai ai o na la tau fina wina. Ia se nofo mau o stangata. Po le toi whaola, pe o le mele whai nei le 35A, e toi whaola le fo le visa o le tangata whatu am whai le, toi whai le application, for extension. Ia, woti ai tātou I limo tātou tangata, I le me tau o le tau whaavalea, ma le whaonga ina o tupe o tangata. No ina lau wa fionga sevia, o le si tu e whanua no ai, a whai tu lau o lātou wanga waa, tu lau foi I a lātou tā leni, a whai e whai mai e lātou te qualify, ma le iaileanga waa e whatau tai ai nei ngai o ina,
o te tau la ona lava le sila fia le ale toi ngā visa o le ale vahenga o le tulafono le e taatia ai le visa le aveanga i tausanga ia mo fate te inga la savea o le protection visa mātou le nei ia o le tō tele ona ialo mwhana ua ole ngia whamai o ia ina le protection visa. That is the highest decline visa le ia tono Australia taimi nei na ilo le leila vai la toia e pe ia tangia mai foi le ia te au savea la o tilo tu iai o pe ua na o se maunu foi le e fa pe na ona au mai ele tupe me le family no le mana onga o le au onanga ala la to te sila fia le leia e le approve e ako mai fa fokulo ia o tu sa ia ole tulanga la wa wala au mai nisi tono vai astan wai ole na te sini o Perth ia va penafo i Queensland o tau vala au mai ne ia te ona le sa sila mai lunga ta po kalame le fai fai man ia fa mo la sunga le fai fia ia o decline mai ma to visa o umana te tongi tai luas fu wa fe ma tala na fai mai ia e tau ona mo visa ne pa mo ma to te na mi la so ani ona ole ma to te fa longa to lo fai mai lo po kala me ma save e no fai le ia ele o we pula le immigration ele pule foi ia o tu la fono a fai lava o ai le o nanga na fa pena ona fa tala noina ia o pe tu li lole o nanga na nanga ile mfai ona lato o toi la langa ilunga ia ni pepelo ia no the meta o le wrongful declaration ia matu le mena le tele na tupu na fa le tonu wai le tele o tausanga ia ave tonu ia o le pepelo le avenga o fam talanga ia ai mo le ise vai panua ile lua mai matom tanga wenga save e ono a inga matangata na wala au mai e tau wabai no fo Victoria ma Brisbane Australia ai wala au mai e tau a mai ia ingoa o tangata e to ono o le a inga wa uman tutongi tupe i seisi fo i tangata na fo la wa uman tusi atu iai ia leo mai Brisbane o le tangata no fo inai mereponi le lava i le taia o te matua tu vai lua i le ua o le tangata le na ia ona whailo lola ia leo le whangatia ia Samoa atoa ina ia la tau malama le lei ai i le tau whaava leo lea tau roi ngā tangata whapea ma le ai tupe i tupe a tangata wa tate alofa i tangata e tai lima afe a le tangata tai tolu afe lea tangata ma le o te matua i o ofo so alo ai eile ngā luenga tā ua lea wa e tam whai pa anga i ma le state of Victoria se i sau noa le mata upu lea a o le afo i so nā ngā mo i tātou i nā mo lava ai le o tu le mata upu lana lua na le ta o le work development program pa lava sa o tu lalo ona o mātou ia o lo mātou whātautaia ia tulanga i o visa e overloa le visa o le tangata i nei e le tasi ale awala mawhai ona toi talusanga i o le meta o le bridging visa ai i te tonori lo longa le bridging visa e te tau ona iai se a fufuanga o se talusanga whawai e wha te tau iai ia le taliaina po le taliaina o le whaatu la whanoina i o lo nofo i nei Australia o le bridging visa foi la e tele lava a o le lua vai asu e tu mai ia le whatanganga nea ina ia toi avatu e tutonu se talusanga mo se visa whaavai walanga o le bridging visa o se visa le tu mawhoi le tau ina ia whaatu la whono ina ma whaatani e se talusanga fo e vatu lungo tu la whono whaavai te la whono whaavai la le ia le tu langa fo le subclass 461 482 ia ma le tele o isi vaenga na o loo mātou whatautaia. Nisi la i o au ililinga o loo mātou ngā lulue ma le mātou Business Council. Ina ia whaamalama ia alo ma whanau o le atunu. Lua ia whaailoa ia i lātou e le aise guarantee o ia i mātou e o ofo i sunga ia li lo ia ma nisi lava o nanga. E na o le immigration lava ia le guarantee o le approval se visa. Ia lona tolu. E te tau lava o na tā pā tūlanga o wha mauninga
o ni tupe totongi pe o le lisiti awa o ia mafai ona toi ave immigration e sa ile le immigration le o nanga le pe mo I pe le mo ia postulanga fo ile le o le pe o stulanga na mo bua lava savea ai te tele me I le vainga le ina ia tu alalo toi pa ia ma malu so tatu tunu o me se lava ia lo mo fa na ia e me se foi nei matua mo tau ainga o lava I sunga I whawhenga inga o marito fitu nisi o lātou ia wau sulu solo nei whai whiau e tau sa ili ia se whesosoani e tau mawhainga e legalize ia visau nei whanau o loo ngānu lue I titono o nisi o I kalesia ia ma mai tawina lei o lātou au nanga I o ia peita iane ia e lai titi lava ni whai totoa te lope se tolu le whani whai totoa o lo mawhai o na titala ia e titau o na malama lei ia inga o tu la fono ia ia pe o vaenga le na a savea ai tatele yo I le vaenga muli lele Nana o te whamanatu o tu lava I le mamalu o le atunu ulna e whaafongafonga ma lala mpapa au I Australia po whea lava le stete nai te iai awa e ta tau na le stala tangata nei approved licensed consultants or immigration advisors Oi, e te tau lana I se website e anga I e tangata, e so ai, oi le ngō le company lea, ma lea company, a oi lea konsale, ma lea konsale. Pa ua wha mawina, wha le tu la fono, ua tu I nātu e, ia se lei sene la tau te wha tino I nai, ngā ruenga ma tu I nātu ni whautuanga, wha le tu la fono I applications of immigration. E sa ole me leo tala noa tu ai. Sa ole lei la walau sau noanga. Ole mafuanga le nā lea lei o na matua I au ili le lei le mato matanga ruenga. Talusanga I evatu tutonu. Ia mawhaitionga I evatu e whapea na tutongi ni fia ni tupe ia peita iane e le o wale o toi maua tangata lea wale o toi ia they claim themselves that they are already registered migration agency. Some of them claim to be immigration lawyers. Ia tulo wale anga va le whapea o whaatau foi lele fa se atu ia o le te mo maua ui e tulanga o fa mauninga o lo au mai atia ia pe o vaenga tonu lava le na o le e tu alalo toi pa ia mana mamalo so tato tunu ia awone I se tia I le malu o le taitai au ia sa ili mau tutu le ia I mai mau le tinga ino le afu na I whanau ia ai whai foi le mo na lo fa tai tata le loa ma se atu le mata upu lea o tau whai paanga I fo I ma isi fo I wha ala puputonga ina I whai ona so soani a tili aia a fia I fo I le tino o le keriso ma le kalesia ina ia whaafhaingofi I lau tau ngā ruenga. Whaftai le whafsili severe o le work development program po o ngā ruenga whaatinoina I totonu o le community o se tasin nei o Porkalama na o le tato tino keriso I nei ua whapena o na ngā waa ma whaatangaina ele matanga luenga whaosala, Fines Victoria. I tono o le stete tele o Vitolia. So I am one of the trustee directors. It's tono le Porkalame whaatautaia ia le Porkalame lea. Ia wa umafoila ona mai access for lele like directly into the border. E mawhai e ona mātou iloiloina talosanga nei o ilatou wa maua latou sala. So any traffic fine, any camera fine, any court fines. So o se to inga whaasalanga lava whaare malo. Ia pe se lau tā la, pe se lau wafe tā la. Ia pe fia lava le maua lunga o lausala. E mawhaila ona au mai ia mātou. Ona mātou ilo la ia ilunga o aia inga o le Porkalama. Pe anga vaai I vaenga I ono na wa umana whaatatia mai e lunga. Whaatita inga la o ia vaenga I ono le lautanga ta o tisa vaenga stasi po se lua. Ua uti whaasoa, ia tulanga financial hardship, ia po tulanga fo lele ono, ia isi disability, ia po se ngasi. Ia walawa tulanga na I lua, langa o isi vaenga e facing a complicate, ia tele na le anga vaai tangata community. Ai pei o vaenga I lua. Ia martulanga foi lele wa le utoi fainga ruenga pe sala le nga ruenga ia wale utoi fainga ruenga ia wale nga fatia ia ona tutongi ia se sala o lalo la po Kalame le la o fionga la vea mal fa funga ta puai se vea mal fa funga ta puai me Samoa e fai ona mai ia la sala le na la foto I le matanga ruenga ia ona mai le mal kopio la laiseni a mai malau email a mai malau telefoni
ia mafai mai lau whamatalanga ia te au, ia malau team. Ia pe aisi aia lai ona e sila fia i te anga vaa i te tonu o le nei por kalame wha maa avenga. A mātou whai tau atu la o lai e anga vaa i o le e anga vaa i tonu ta iala ia. Ia o na mātou ave loa lea o le mātou submission. Ia e pe afa pe e maua mai nei lau sala i le tolu. Ia leo pe o tai au le valu le iwa wa approve mai lau tausanga. O le tele lava o mātou tausanga ave ia se mātou tausanga o decline mai. Ia e vave foi o na tali mai le mtanga luenga. Ona o le tūlanga foi lele o le ua uma o na mana ia I mātou whakatula a fondo. Mātou te whakatau taia le pokalame lea. O le aia inga lau le pokalame. Ava pea ua approve mai oe e a mai e ngalue ina lau lua sifuru afe po le ono sifuru afe po le se lau afe leo au sala I laro le pokalama lea. Ia na e saula ia e whai ofe a. Ele ngata e whai fe au o le whai fe au. Ia ai te su mai fo e te saue. Ta pena le whatsa. Ia boa le vau. Ia mateu nu fua. Ia o mea e sili atu lea. Awa o pei o vaenga yo activities na ia na o tango lava uia race le teimi na whaatala no ina I le pokalama. Ia pifole le tau whaingo fia ina yo tātou tangata. Ia wa a tuune yo e whainga luenga mamafa. Ia lona winga e a tole I tūla e sa wale si a koe give up. Ia matire iau na sala. Ia, ese le tā ua o le pokalame lea ua e sauno I so alo. Awa fo I Taipei lava o le probation community service fo le community correction order correction I nei ona mai le I o tangata ia ma whaatala no ai ma to e watul tau reporti ma recommendation fo le e tuli ai I le whaasalanga ma ngai ala pēa ko lo loku lau loku o le saunanga lau sunga e whaamanusia le tūlanga lea I le taimi o le porkalami e whaamanusia ele tūlanga nei te sauno ai, ele whapea la tu lou lau saunoanga. Whapea o mātou tau mawhai ave ese mai la tau mai tono la tau e kālesia. O le mātou maulawa, intention, and the motive behind our accreditation le ai. Ina ia whaatautai le porkalame, ia ausia le mana onga lana mana o mai ai. Lango mātou le mātou te wale power. Ia po le whamanu yanga. O lana wingala, e tauna o mai ngalue ina e tatonu I le kālesia. A uma fo le pokalame, ia pule ia peto e alu lana kālesia. Ala uma na tongi eila na tolu spulu po le ono spulu afi. E fa pena fo la inisio mato o unanga ia e fo ina atu te pe o tulanga o whamasinonga. Ia o tamu whai whaatala noa whaatasi manisio le mato mtanga le wenga, sio le mato mtanga le wenga le immigration. Ia inisio o talusanga ia inisio I la tau. Ia malitele o tulanga I taimine wa sifulu ono piliona le afai o le tupele I loa I tono supa. Ia po tulanga fo ina e o tupe whaanganga mo le retirement. Sifulu ono piliona lau fionga la savea. E whatustusa I whamtalanga muli ane na whamawina ele matanga ruenga le malo lua whelua lua. O le numero la nale alua I lunga. Sila fo I savea. Tasi le nei tupe o te talitonu. Ia pe I se tūlanga o se lata le tasi pasene o anu mwhanau o tatou tunu umanai o tatou tangata. O lo o iai tutonu I o nisi wa malili o nisi ele ilo o la ila tau supa. E entaido ai la tau whatu la fono tau na watu itua. E iai fu ila o na ia inga la o fiongo savea. E te tau ona ausia mua. Ia. A tau pula I lau li inga ko loko ngā ke ua mingi ai ngi kengi o le kālesia so. Sa no ina lau fionga savea. Ele ngā tia. Sa au tatala no fo inisio uso au auna. Ia e maria lava le fetalo loa I fo I o tūlanga. Ia o whawhita au yo lo iai. O nisio alo ma whanau o lo o mai. Ia po le whatolu, po le whawhaile o na tupo whawhita au li whapena. E te tonu fo o le tato e kālesia nei. Ia o lau wa ai whawhaife au. Ia o lo na ana whaatamala. O lo tūlanga. O le ave o le upua le atua, o te le whamasino lana o le upua le atua. E le sau Yesu e whamasino, aina ia whaola ina. Paua lo ia langona, na ia le tūla fono.
o ia o le tula fono so ala pule la to me fa tula fono a le upo le tua ma tau aveina o le fa o le tala le ia ele te tau ona ni ia sportiti lo le tata nunga la sunga la a savea ma lo fa ta ese le tau te lo na por kalame fa ma avenga o le tuli ai le taimi le fa le pui ia o sau ma futa i le por kalame le development work what I pay ala o se meus camp volele o le spiritual rehabilitation pe tai fa falling on my fa pena ia ai talia ina le state and federal government wa la to te lo e fa ta ua ia ta tu manga ia me se fo sa mo ona me fa ia fa vai ile tua ma tu singa fo i fa le nganga ile fionga pa ia le tua ia ona o le tātai miso alo e se lo fia tala wa o i e whai upu fo e masani o le atunu ma tau te se e tofu e ona tofu sia leo le vailo loa langa o i na ma ite ai le malamba i le pai tala o Samoa le tele o tātala mandai o e lo uso so alo ma so alo nei se i whalongo Samoa le tā ua tenu me i ai ui o lea sa uia lau lo uso a whaifi au ka talo le tua i eisi si lao e wha mautu o iso tātai mi vai asu taitas ia longo wha tutuila Samoa i le tā ua ma tā upu nei ai wha pena whai una whangu ai pe le tō wha le malo o lo tūl teimile nei ma le min stao lo wa aia ia le poloketi lea o le whono wha vai ma le ilo ina o tangata e avatu i ngā ruenga whawai teimi. Wa leo awene i tua i whono whawai. Mi la tau ia o le responsible mo le fili ina mai o i la tau e atu. Ai la fotu ia le nei awanoa whawatei tele lava mo le tō wha le lei, tō wha te tala se i whafonga fo i Samoa. Ia maa o i nai fo i nā tangata. O i nei e ai le unungali. Ma atu o la taulangi, o le fionga whaasina, tui whaasina ma a tupu olo ma le whaltua ia Ana Rosa. E siria i le onos furu tangata whainga luenga whaavai teimi o la tausia. I Helensville le whaatuanga. Sa o au mai e lunga le tātou porokalame. Ia ma whaatala noa i fwoi mo le teimi mua o mai nisi o tangata. O la tau ngā lulue ma wa aia. Ia au malanga ia mai Samoa. O se ava noa fa auro le na fa ngolongo mai fo ia i la tau o lo vai a wana mele ye nei ia o lai tu la fo i mai lava ia o tātou tangata ele ia sisi nisi vaenga o tutu atu tua pui ai a la tau ai a tau ia ma fa pena fo i onda so soni le ngalwenga lala na o ngalue ai nei ma fautu ina le fionga i le konsula o malo Samoa i nei ia fa pe fo le ia le la tolo foi le por kalambe o le ngalwanga fa vitem fa nga tu le fono fo tua Samoa wa retire ta mama tina matua o le la tu ngalwanga le o le tawona ona reach out fo le pe o se tulanga o asiasia tu ai na i o tatu tangata ia tawulunga mai e lau so fai au so alo le ta por kalambe le ia au oli ia ve ni ava noi Whaatalo whaatuai, ia whaato whaatu il pa o sunga i whawhengainga ma le tāpua inga. So se whaatawhaitaulanga mālor te talo, mālor te toari ngā dwenga le li, ia e whaingofie mea uma o no le tua. Ia whaatalo whaatu foi, mo le ato lo whaanga, ia i so mātou a kālesia, le Yesu o le mātou le manu, sunga i whawhengainga, whalitua, ia ai maise le pa ia loa, ia o tūlanga tofi, mālo lava le ngā lulu e foi, ia ma lo le tau atai ia o le avano fo i pena na o falo fatuai na yo mato ai nga uma le ngate sa maunga sa fotu ia ai fa pena fo i tula ele ia i potasi ia le mato ai nga sa tu manvao ia manisi o ilato fa malulu atu pe le tau atu lo swafa ia na isa vea ina i te vala awi fo i fa le atu lo swafa pe da te we nga fa nga le mali mai ha te o no man de taimi ia ai ave foli nei ava noi fa tai toi la fiong sevea ia mo le ava no fo e mai se le pulenga le tato wala leo le radio Samoa ia mo se ava no mo lunga fo e toi so ulai
ia mai nisi fo mta upu taua longo puia li ia ile pa ia mana mamalu Samoa ia i mata upu e tala fia ngai ma o lo wala ngā tatau mo le manuia o i lātou ia a whapea e tia lala mai papa au i nei i Vitoria ai e talata mai i le petonu ule o Trakanina i Melbourne ai le ai sau e kale sia e te ngai ai ia susu mai tātou whaitapua inga whātasi wa lata le toe fio mai o Yesu ia sau Yesu ia lai te aru le lang tātou te o umai le lang awa te sau pia whapio nei lau e kale sia te waita mai se whaifia au ia tea ai le leilo su mai pia whapia te leo te lotu ia ma e fia mogo moni le Yesu e leo le ngole kale sia ia ai o le swafo Yesu ina ia ta pena le tātou malanga ia ile nu ua folo ina mai tātou manuia lau fionga sa vea manuia le paia o Samoa tāpua mai ia ai ola le au nei le lofa le li tai so alo fatele mo o le uso va atu o taulangi ia e ta te feilo i pea i se teimi o mua ia nei fo faivo le ia so fa se foia ia le na talo fai va tai le tu mo fo le no e toe feilo ia i male uso ia so alo ia e mai se ona tiute mo na fai valo filimba ele ngato le fai fe au ai nga due fo i te tonu o le matanga luenga le malo malama le lei i ona nga vaa fa le tu la fono ia le olo tau mawhai e ofu i natu lana fa so swani mo tatu tangata vau ngata ia le na vau ngata o tatu tangata i peatu sauloto tu loa e o nga o ari la ko e be ngi se lo fangua foi le ke ua e u lava vale ma ala tatu tana i tatu fas lunga ia fo i mai sa ili se avanoa ia tatu te talanoa tu ai ile suio le tatu falta vale le Henderson Cars. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 555, ovalu se lau, lua, 555. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Manana soifua tala flava o tala mai atunu e mamama tala o Pasifika le Radio Samoa I le nei fo yaso. Mo moatu mai Israelu o whaamania mai le ofisa o le pahalemia o le atunu o Benjamin Netanyahu o momoli atu ia Israelu tino maririu o tangata Israelu na awe whaapango tae le Hamas le ua maririu. O le kuluse mumuna momoli atua tino maririu ia I le vaenga o le puipuinga Israelu ma ua amata nei le suenga Israelu e whaamania I lātou na tu inatu. Nuna winga ua whaatari nei la le whaasalo tu inatu e Israelu o le whaitau se lau o tangata Palestina na lātou awe whaapango tā ia mai te tau na whaatino ina se teimia le o tu e mamao. O le vaenga muri leo le whaamatu wato pango tā I le vao I tu e lua I lalo le vaenga mua o le marienga na whaia I le vao le Hamas ma Israelu.
O le amarienga te tauna wha mai ai le stona inei, mai le o manino la pe o le ato e wha wau taranoanga mo le wha umi atu o le tau fia o vesinga pe o le ato e wha wau foi. Amerika, wa sauno le presidente o Amerika Donald Trump, wa te tau loa na wha angalo e Ukraine lo na fia awai i le tōtino leo le NATO. Wa whaia ia whaamtalanga, a sauni ai e tali malo i le presidente o Ukraine Vladimir Zelensky i le wharepa e pa e le bēsa nei. Na whaelo fo e Trump, o lo ielo na wha moe tala noa whaapsanga i marita i o Lucia o Vladimir Putin i le wha moe tau nu i sa marienga whaamuta i le tau a Ukraine. I se teimi wasola na whaelo ai le taitai o Ukraine o le whaavaa o tūranga tau tupero o talitari eisa marienga ma Amerika o mai a saunia, ai ele o wha mautu mai ni awidi i linga o le ito e ngā malienga. E mai le CNN, o le a wha moe lava lea malienga i le whonutanga Trump ma Zelensky, le te tau na whaatino i le asoa tai ao. Mai Australia o mātua se tēnei titi walu tausanga o Elizabeth Strauss, le ana umalo na ola le itu i se sifo Brisbane, ina wato i titi atoa le vaiaso le itu ina iaila na insulin po le tui o le maisuka, wa lawina nei la wha i unga o mātua i le whaamsinonga, e ta i se furu whātausanga e whale pui pui ai, o na o le fasio te tangata pai valea. Wai mai le BBC o le lua fese furuiva, na wha mawina i le awhia o Elizabeth i le type 1 diabetes, sa longo ina lo na ainga o le amana o mia le whaia pea o na tui o le ngase i aso taitasi. O na mātua pea na ta ua le ripoti o ni sui o le teletonunga wha le rotu e ingoa o le The Saints, la tau te e tau singa wha fōmai e teletonu e wha mālolo e le atua le tēnei titi. Na mariu Elizabeth ia Januari 2022 o no le ngase le na fiai ina wata ue le i whaialo na tui mo le toititi vai aso atoa. O na mātua e au fiai tangata e toa spuru wha, o wha maonia uma morianga o le whasiot tangata pai valea, wha te tau le mata upule nei le masina taruai. O le taitai o le The Saints o Brendan Stevens, o whale pui pui mo le se furu toru tausanga, a o isi uma sui e toa se furu tasi, o tu uina iei wha saranga o le tai ionoanga i le iwa tausanga, i le whare pui pui. I Tonga, o atu le fitu sa furu tolu i lato wa awhia le dengue fever, e pei ona whaamawina i le asora nafi whaamtaranga me le malo o Tonga. I se pepa o whaamtaranga me le matanga ruenga ro soifua malaloi nā le atunuu, o tā wai, o i lato wala o mātere na awhia le whaamai, e le vāro se furu iwa tausanga na mātua. To rima isi o tau fia le wharamai ma o whaasaro manuia, ma o le moto tonga tapu lea upita to tere e tangata a fia, so ai ma wawau ma e ua, ai o le ture lei, e le iei lava se soifua o mau. O le aso spulu i wara masina le neina longo i nai le pepesi o le whaamai lea i le atinu o tonga, le dengue fever, ma whaapita iei e le malo tonga whasoso ni atu, a le whainga malo a Australia masaina i lea fo i tūlanga. Taramuni Vanuatu, wanga i maria e se atu nei rea wha o Seru, mai Vanuatu ma ua ave se fo i lapta inga mo le tūma lo ta whea. O le ripote o pitora ta mai me rewa ai tau o Vanuatu o ta wai, o toi o nei le malosi o Seru le vanga mua mua po le category 1, nuna winga o whai titia le malosi, ia malo o anga i le tu i sasae, saute i sasae, i lona sawa e 2 kilomita le tu la. Whai loa le vai tau le a wha peti munga mamawhai le tele o vaenga i saute o le atunuu, le fo e fōringo le asiti ai fo i mareso o le sami. Whai mai o lo i nei Seru le tu i saute si sifo fiti, maanga i pēi le whai tū lea, ai wha ato e te tala atu fo ia o ngai fiti ia, le mai o le a wha o rei, sa a whiai nisi o na whai tū. Ia o tala nāna Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei fo iaso, tātou whiro i fo ia tai au i seisi o na whaapoponga, a ia manuia tere ngā ruenga o whea au matiu te o whenga iei mo le tātou tunuu i le nei asa tofi. Ua mawhai ona au ina atu tala o le tau, ona ole langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono.
Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Watala noa manu le nganga nai o le taiao. O le la ua punitia po I puao. E sau malua wha susu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uao. E tio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Le sua malie o le vine ula. Ma paufonga o le lupe lunga o le moso o I pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. Le asoko ua foa ina I le Samoa moni. Le tio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le taiao nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Lei le tusi tala band ya male si ufonga matango fia le na o le uso ya tole fo ai elenga o leo e tawu tele le tatu fatal longa nei la misi le asolu o le vason nei a le ua fatasi bai to mai ta ya ati ya fa mo fonga ta moli o le pulenga ya bale au finga luenga foi ale tatu fale ta vale o le Henderson Cars fatalo fatu ati ma lo le nga lu le nei aso ya ma lo fo le soifo muia a fio mai le tapor kala me dei no nga nga ifo faivo o Samoa nei a stofi ta lo falava ya ma lo soifo savea ya gange ma fo ya so lo fa tona fa fo ina le tapor kala me le nei I tu la le aso ya
O lo manuia lava mea uma le lo famalanga le suai I le taso ofisa nei ia masalo lo o papena fo le nai tua taso ofisa o lo manuia mea uma. Ia, o lo whapena fo I ona manuia le au whaingaluenga ma le tātou ofisa ia me se fo I le tāpol kalame. O le nganga ifo o whaiva o te loa pisi tele le asolua ia le a whaina o le ua maua le avanoa ma le lau lau. Tā te tala ai fo I le tūlanga o lo iai le au nanga ia ma le tautua fo ia le tātou whale ta vale le Henderson Cars matango fia le sulo la le yaso le ase vainga ma lau tau fo I feilo inga ma le tōtelo le atunu o nā asiesi atu. Ia whataila pa sa vea ma whasili ia o le nei aso ia o le pisi maasani lava le Henderson Cars ia so lava le marola tunu o ro whapeona. Anga I mai apalaya na so sa vale ia o ana nei ia le na fasino ina fo ia nisi fo sign up le malo le tunu I lunga nei o kilani ia le foto a maua ia la so taimi fo ile o isi o le na ofan nei ia le la sa maua le taimi o mai e faia la so sign up ia ma fa le lo le taimi ave ia la so sa vale ia o nisi fo le malo le tunu o lo fa pe ona o apalai me lunga le taso media po lunga taso Facebook ia le faatino ina le officer temine ia o le faa uma lava ona faya la to apalai ia malash tsonu ia ai le I tapunil taso officer le tulai ono ne le fiafi ia o le pisima sani lava to vaia lava le to tele le malo la tunu o lo fa pe na nga mai ia o isi o le mawani ala so taimi fo ile o mai ai le ofisa ai o fai ala so apalai ai o lo o sen uma mai ala so details pola so documents fo ile lunga le Facebook na dilo o na le ai o ni la so taimi fo ile o mai I le ofisa ia le fa pe ai ona fasino lava le faina o le application I lunga o le taso Facebook ia o le taimi ia o le faalu lava ia ta promotion fo ile o ta vale solu le fa pe ona faalu lava le taimi nei ia le lava ile o mai lopo a fe fa o mai ia promotion o le XUV 700 fitunu 4 o le Scorpio Kiwi Edition fitunu 4 foi ia fa pe ma le taso mahindra le pick up e mau le fa fitala ia mata ilua fitala o mialofa o le Kiwi Edition o le Scorpio ma le XUV yo ta sa vale na tolu ia le fa pe na fa alu lava ia promotion ile terminate ia ele o lo po a fe o mai le so promotion ia o no le so tele le malo la sunu le fa pe na apalai mai le ai ma se lava ta sa vale le XUV ia lo fia lava ia le so tele ile sa vale le o ne fitau ile le mo ai ma so tele ia le ia ai fa banatu fo ile tunu u ila to lo bawol benefiti ia po le pensione fo ia lo ofia nau pe apalai mosta vale ia fo na mai listinga to lo fenga luenga tu mau full time ia ma fa pipi ia ile tato application in ia malosi ele application ia lualta vale le ngolta tale na apalai o sa ole da ia ia sa le sa ve ta ua tele ia le vainga le wa sa ua pe o le tulanga na o lo o meli mai fo ile malo la sinu le o ilo la so le ia le tulanga le o le benefiti o tansa le pensione ia ma le cash ho yo vainga sa ua ia e mana o mia lava le sa full time yo ia na isa we sa polo application a o sa vale e alu lava le sa vale la lo le mo o le benefiti ia e se songi fo ia o fo songi le payment sa vale ia o le sa le full time ia na o se sa fo ile sa we sa polo application sa ua tele ia sulanga le wa sa ua sa vea ia malo va tak ia ma tato cashback o tato cashback ia o le cashback ma le referral ia o le fo e pay le fe e feeling ia
ele malo la sunu ia tato cashback ma tato referral. Le ai o le whaape maua uma ia le referral ma cashback ele customer. No, ese ia vaenga ia. So sa whai e referral mai e oe le sanga sai i le officer. E whai sana apalai, so o le referral e maua le sanga le na referina mai ia le sanga. Ai a whai e te sau lava oe le officer. E te sau lava oe whelau apalai e le i referina mai oe se sanga. Ia o le cashback lai maua e oe. E pe o le se senga na vaenga i e lua o ta o na toa tele. Ia o leo mai whai mai e sel cashback e sel referral o le whaamamla mātuna whamui sa vea le malona tunu. Ia o le whapeona o na ngai mai mau mai o le e te siringia vaenga e lua o ta ua. Ia, malo whaatai, ta ua tele, ia lewa kawa umalawa il tātal noanga, ia vaenga da. Ia, o la le taimi e tāpuria i tātou nei, ia awa e whaawau peo na tali o tau lau whaingaluenga, ia le Facebook page ma le application i lunga o le tātou api o wholinga, o sa o lea, a? Ia, sa o le sa vea, ia, o i tātou officer, ia e tapuni leono, ia e te tala lava, ia le tātou application, ia po ai lava, ona e whatoa malolo le tangata le whaingaluenga le po i le swutasi po. So o ai lava ala e awanoa le taimi leo le po i a whatoa malolo le tangata lea i le tula swutasi. Ia e sen mai lava o documents pe te meli mai foi. Ia e se mea foi e sen mana umi e se susoani le alau Henderson Cars. Ia o nei vaenga tā ua nā ua tā ua i tā whatasal noanga le nea fiafi ia. Ai manatua le mato Henderson Cars page, le Facebook page, ia pia fia apalaito tā vale, ia pe wala au mai fo ia au. Wa o ati i le numera o vale se lau, fitasasi ia male mato address po le tuatusi. O le tasi wa wha Kevin Drive i papato e tēr manukau. Pasai lava sa vea mo le vanoa. Ia, malo whaatai ati mo le tā whaatalanoanga fo i le nei a stofi. Ia, a o le telefoni le na e maua iai ati over se lau fitu tasi. Whaatai, manuia ngā luenga o tutoi o le nei a fiafi, tā whiloa i le aso a tae au, e whaasoi fuia mo le tem nei. Ia whaasoi fua sa vea, whiloa i le aso a tae au, manuia la fiafi. Alo whaatu. Alo whaatu, ia le nā. O whaatu. O le whaiunga le nao le tandoanga. A o le sosoani malosi mo oe. O lo wala au le telefoni e leise toki a ea. O walu se lau fitu tasi. E apolo wanga ia te foi i le lato tuatusi. Henderson Cars se lau iwa wha. Tasi iwa wha. Cavendish Drive i Pampatoetoe i Manukau. Ia matau lunga tue foi ma le talanoanga ma le li whaife au. Ia Soalo, Freddie Soalo, mai Victoria i Melbourne. Ia o tō whaafonga la ia. Lea e maua mai i Victoria, Melbourne. Le tangata matau tia lea. O lo ua matua whaiti o ina e lea tunu. Le tele o lātou tupe e aluai. Ona o le tala pepelo ma le tau whaavalea o ia o se lo ia na te whaia pepa no fo mau o tangata ma si tseni i Australia. O ti whaasa sao ai, ia le to o tele o tātou a inga Samoa. Lai whanongolongo mai si teine o whale valu, ioe. Na tusi alo ia mai i a te au, malona au a inga. Ioe, ma whaailoa mai eile ingo le tangata lea o laumnu ia pea. Ai o leo whaamauni a awa e ei malisi ti maaso mataimi na transfer ai tupe ale a inga le nei. E le whaale kongunga leo. Ia le teimi o tutango i whaamatala sa o tu ia te uto. Ia le tangata le da ina ia alo mambao mai ai Samoa. Ia your hard earned money. And now this guy is sucking and siphoning your money. And he's not a lawyer.
is not a consultant, an immigration consultant, not even registered. So, le ngol milna foi, ole fraud aya. Kai le a lofo le i tangata Samoa mo le atunu. Mai na ave ile tupe. Ava va tungola le ka fau mai o Samoa le tangata. Ia le na. Ai otu, o tapuni le ofisa le tangata. Wale ilola po fel mela no foi. Po no foi se falta vale, po no foi tono la na vale. Nga o kanga sole mari e kile ora ko wa mio. La so na le na. La nga utele I mata I le fono atoa. Ale pale mene. Ai la ngona le nganga whaftai ona ole tulanga o lo whafoe ai le tātou fono. E le fionga le I whongoftalai. Ma ua whabanino e fo ila ia lea. O le whaonga ina. O le pālota a le fionga le whongoftalai. E wha atoa I ai. Le lua vai tonu o le mota. O lo au maia le na ilalo le pui pui tas. Lo ua whaatanga ina ai le tula fono ma le whaavai. Le pālota o le whongoftalai. E whaau ngā lona sui. Whaipule. Nā ngā iwa iei I te tonu o le mauta whono. Mai lona I tu malo. E avea o se whaipule. Mulmuliane avea matofia. E le vaenga wha whai. Ia wha pia fo le wha whaletui. O le wha tuatua I le tua sa mo o tasi. E avea mawhawhonga whetalai. Filifilia o le mauta. E le ngata lai le wha ngā ina o le pālota. A le whongoftalai. Ai o le wha ngā ina I fo I ma le pālota. A le si tangata. O le sui. O le HRPP. He abstained. Ai tu la ilo ilunga. E whaahali lana ami o tonu. Ma lona tali tonunga. A eo. Le sunga ya tu sa mau. Le sunga ya maulolo. Le aula. A mosa tavita. O tu whafonga nafi. Whamai na ba matua I toi titi. Io na vao fusuanga I fafu. Feita le HRPP. La lafo tala ba palau vale le sunga ya maulolo. Talo fai tu I le ngato I tele. Vai atu. Le mamalu le ainga sanga ufale ai. Ma le vangana I tu la fale. Ma upu I ate oe tu I sa mau. To o le ngato I tele. Ta ino e. La ko feika la o le whao ngā le a taua a maulolo ia. Vai tu maulolo, a e. O e fia langolango ina ni pili ina tu sia wha tope. Rush through urgency. It was ill-conceived and badly drafted, says the president of the Lands Entitled Court. Justice Va'ai Lesate le rapi. Now o masani e whaafonga fo I le. Ill-conceived. O le mea na whanau mai I le mea valea. O le whiusua inga o le tane whaavalevalea ma le whawhine whaavalevalea. Tulou whaafonga Samoa. O le ale taunu unga. Taunu umai e fula le manawa le whine whaavalevalea. Whanau mai o le pepea e whaavalevalea. O le tūla whono whaavalevalea. Apelo maulolo. Ai ti o la misa ma vevesi se nei mea. Nei tu la fono vevesi ai a whenga ma le au waa. Vevesi ai a whenga ma tuanai. Vevesi a whenga ma sale I moa. Sili pe ato e wha fo I le tu la fono. I le mea na sawa I le afe I visalau valus ful ma le tasi. To e whaafo I pēr. Le ai a te tau o tangata e mawhai ai o na o ilunga o le whaamsinonga maulunga po le whaamsinonga fo I o tarusanga toilo ilo ma apili. The Court of Appeal
and the right to be heard at the Court of Appeal. Ia tasi pēr le ulu o le whaamasinonga. Ia malu i lunga. Le whaamasinonga o sori ngā tula whono whapena fo i civil litigation. E malu a papa le nā o le whaamasinonga o whanua masuafa. Ia tū mau pēr le whaamasinusili o le whaululunga o le whaamasinonga atoa a Samoa. Ia tasi le ulu o le whaamasinonga. Koutou vava ai. Ese le matautia. A leo fai mai ia le si awari ia le chapipi o le ao le whaamasinonga. Wa sori le whaavai. Ia sori wawhia. Fai mai ua pālota. Ua whai le whai unga. Ale whonga whitalai ia pālota. Samoa whaafonga mai. Pāna iei sau tusi. O le whaavai. Se mau wa e tango e susue. I tiute matauwhinga ole whonga whtalai. E pule le parlemene. Le vaenga whaasu ma le whaa pui tasi. O lo whapea mai ai ua whaatanga ina ai. Le wha o ngā ina o le ai a tatau o le whionga i le whonga whtalai. E whai ai lana pālota. O ia fo i o lesi whai pule. E iai fo i lona i tū malo. A ua uma foi o na whaamalia ina. Le sila ale te maitai lo ia sili. Ma tu ina tua i loa lana whautuanga. Wha le tu la whono, wha le whawai, wha ngālau palota. Honourable Speaker. Ma tua whita ia. Le isi tu e le i mawhau wina. Tasi leo tai au. O le atunu uma le parlemene ma le whonga whtalai. Using his right to cast his vote as it states in the Constitution of Samoa, Article 44, bracket 1, where it states it allows the Speaker of the House to exercise and cast his vote, as he is also a member of parliament and has a constitution that allowed him to come and enter parliament of Samoa. Ioi, meo technicalities na mamataupu na ele malama i le tōtele. Ala wo se iam whai mai. Ia o la o le chapipi e ave le whaamasinonga le mataupu le nei. Ia o la ia soli wefa. Tau te atu le umono whaamutala atua le tula whono ia te utou. E le ai se whi au le whaamasinonga, tulou le whaamasinonga. E le ai se marusi anga. O iai le whaamasinonga le mata upu lea. Peo na tau au mai e li mongi. Ma le toina. Ioi. Ia wha whena whai. Dea wa whao ngā maile. Whao ngā maile. Dea ia te tau o le whongwhitalai wa oma. Ona sila i ele te mai tai lo ia mai ia i oe ina. Ele ai se soli whawae o iai ina. Aia, to e polili atu. E maulolo, o le sui mai le i tū. O lo o angai ale malo ma te te. Ile mata upule nei. Wa atili, mausali ai, mamotuai, Mao Popoai, the lua vai tolu, is equal to 36 members that has passed the bill to change and amend the Constitution of Samoa. Nina tuliatu talofa mai le atau whamumolea ngā kaunga whailoa ia Samoa le ngō le kangaka. Whaelea lofa ngā whainge ia la kākou whaiau tātou tangata. Ia wingi ko iai, ia ngai o kākou kangaka, ia manuia le polokalami, o te leo māmulampulani mele mna o ia nina. Ai whatalo whatu ti pene Pickett, tāna whalawa, ia whambai o whelmele ke wararau mai ei. Siana papali i tāna whalawa,
O lea, mai sa le leila wha soa sa vea le mata upule. Nā la ngā ua ai mimisi e ia marawuri ia le sipiko. Tā lo whae e wawa ai atu o matua matau tia. A lena tau pepese nei. Lei se lua vai tolu, lei se lua vai tolu, e le bo se lua vai tolu, e pasi ai le whawai, lei se lua vai tolu, e pasi ai se tulafon. Lala utala na whai atu ia te o tau sa moa. Ma le whaafonga mai le atu, e eile tae ao le atua. O le a fuli sa i ai e le nganga pa ia. Loto ma mafau o le awali ia sa whawha i le si tu, o lo o angai le malo, tui le epa ma le i chapipi. O le anga lue i le nganga o le tua. E tu lai mai ei nisi la tote tau mawhai, e foe whaapipi i matu watu lo la tu tau au, male la tau palota ina ia atoa le lua vai tolu. O le whainu mera, e sui ai se vaenga o le whaavae, ma toi teu wai se tu la fono. I've already said that, I predicted that all along. I said, these people have been screaming and yelling. There's no 2/3 of the House. There's no 2/3. But what? I said this. Au whaiatu. E le taiao malama. Le taiao le tua. Na te whaanga yo ia ai lo na nganga pa ia. I loto pa nganga. O nisi au o tau ia e whee nei. Yoi. Le chapipi. A ua pa ua koe ana whaingo mela ma pa ua koe a whapena. Ia. Ia lea lava na tūlai. Out of the ordinary, I never thought that this would be a member that will stood and separate himself from the wolves. Mai luko mata lako whi ai. Ai sau tū loto tas. A ua memu mai ai, ma mui mai ai, ma palau vale mai ai tangata, tono le fono ia an o au. O le fono te lai, tua tuli mai sa tini to luope to tolu ai si i lunga e ako i fafu malmauka. Ni upu le mafo fauma le mingao. La lafo i tonu, ona o le ti ngao le mea, ti ngao le loto. E a kinga pe koko. E a mea umanga e lua, e kinga koe koko, koe kafe, koe e maungu. Veri kari e ala vai. Pasitia alu, opo afu, me tuku hono ave whanau, ki tahi na o i hoko, fukutou tamaki, alu pea koe, pea ka hoko e meha, pea sanine pe, sai pea mo oho, kua kahi. Mai whenga whaakonga mai runga ia fu ia kala la wari ia oi le si lea Fatalofa lunga le tātou apia fōlinga le Facebook page le Radio Samoa ia ma le tātou YouTube channel e mai se fwoi nai ta mam tina matua ai mai se lava utou na ua manava ngā luenga, ua ngā ngaifo tau whaiva le nei aso, ma lo le tau atai, ma lo whai le whaiva, ma lo le ona sai ma le lava papale. Ia aka kuale le lau, sa whai ai, ma kako ki e wakasi lau ka vale. Kako oi mo moli o tau, maua le ata, maua le fifia, maua le file mu. Whai mai le tala le sunga lauli ar mali atoa. Au te whaafetai atu whaapitoa e le whai titia. Le ngāio inga o le tū ma le anga whaata mali ina whaatino e le sunga ia maulolo tā vita a mosa. Ana leila. Ma ana nafi. Nā te lei popole atu le epa nā te lei popole i le toofia pe fasikele ngō ia. Yo. Ia, ta fefe e le wala tātou nofo ma mate tuina se mea o le awhai e le tuina malana vaena le. Isi di uso ya maulolo wa atu na taulangi tui sa mau. Yo. Talo fai. I lau wha maoni i le musumusunga le ngango le tua i atoe. Bue tu la i ai loa. Ina ia matuasi maola.
Le langolongo ina o le lua mai tolu o le whawai. How beautiful to watch that unfold in the house of the members of the Parliament of Samoa. How this will go down in history.
mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le vetua o lele ma le vetuta I ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasi lima iwa tu, amo. Well, with $3.95, I can score a Ponsonby pie. But with petrol prices on the rise, and Z is on the doom ride. I like the boasting cats, chill at Decepticons and toast to that. The skinny cab driver, but I'm running a little late. The gig starts at 8, and I need to get a stage. But man, I need some shades. Bird, can we make a stop? $2 shop. Now I got speed to hip, and I know me to hop. Bouncing, rocking, roller skating. You can run, you can hide, but there's no escaping from the immigration clique. Got the new flavor in the air. Now I hope you understand, cause my stylin' typical, fresh like my time, and I can't help it, cause my blood is from the island. Well, can you feel me? See me on TV, gon' smile like Kaylee. We'll never fade away like shade, though we might be late, but there's one thing for sure, we gon' rock the stage and the crowd. The crowd. Don't you make a sound, immigrants are on live and you need to simmer down. Even if you on fire, you couldn't burn. I still learn to drop words and turn that cheer gas. Catch you up, you know, that sort of stuff. Come on. Jump in the car with my F-Gome. Their pops, I bet they're still at home. Laugh out loud, who need down hero? Hype on 20, gas on 0. Can't believe they're late again. Well, hey there, brother, call a brother. We running late cause of the weather. Alright, brother, see you in an hour. Reach up to the hood with my pockets on low. Only got 5 cents, I got to get to my show for sure. I'm broke as a joke and I'm stranded, cause things just ain't the way I planned it. Had a Sony Discman and I sold it for $20. Now here's my chance to catch a bus. Don't have a car, I got to make it up somehow. Cause right now I'm supposed to be down in town, but I'm still out west, you know the white tax. With his big back house and home of the Rangers. Backyard for the rich and famous. I only made that part up cause it's so outrageous. Real rush with my Afro puff, man I can hear the king scream from the old plantation non-stop. My $10 jandals, same color too. I score for the crew while shopping at Oda Who? Well, now we really looking good cause we all got a pair. To the left hand side. We're the unsung heroes, dropping punchline by the kilos. Introducing mad different poundages without no reload. So when we rock up on the mic, fresh. But hey, yeah, we're doing it right. Come on, immigrant style. Jumped in the car with my F-Gome. Their pops, I bet they're still at home. Laugh out loud, who need down hero? Hype on 20, gas on 0. Can't believe they're late again. Well, hey there, brother, call a brother. We running late cause of the weather. Alright, brother, see you in an hour. If you see me on the day impressing or moving the crowd, scream it out, let me hear it nice and loud. No doubt. Immigrants, we be rocking the house with the first step. A presence to be found. I'ma crack the case of the open mic and hand. Get with the program. You might as try to get a piece of my plan. It's on now, reach a mystic for my people now. Every
summer. Everything was havoc when Unique placed the plumber. Don't get blowing away, it's just our style. Throw your hands, look up and give us a smile. If you see us smiling, we don't get violent, just chillin'. We keep it real, we do. This is how we do island style. Jumped in the car with my F-Comb, then pops I bet they're still at home. Laugh out loud, who need down hero? Hype on 20, gas on 0. Can't believe they're late again. Well, hey there, brother, call a brother. We running late cause of the brother. Alright, brother, see you in an hour. Jump in the car with my F-Comb, then pops I bet they're still at home. Laugh out loud, who need down hero? Hype on 20, gas on 0. Can't believe they're late again. Well, hey there, brother, call a brother. Ia, toi whatalo whatu fo i a te oi le nganga i fo whaiva i le dei aso. Mā lo, whai o le whaiva. Mā lo fo i le tau atai, mā lo le ngā lulue. Io ngai pese a ngā fo le whakope kope e alai i o mata i lungo le ala tele. I le mata ngō fio le sulo la, i le nei a fiafi. Ia o tu lata fo i na mā ngonto atu. Ia le la i lona no whanga masani i le toe ngā e fo i le aso atai au. Whatalo whapitua lava i le toe taliu mai i whanua ma le saonga le mū. Ia, o le whainga malanga, le la toi le taiba, le la toi le ea, le la toi le ala, o le awhionga i le teitei whono, o le whono whautua mamalu o Samoa, le whionga i le toto oli, ia tō whilau Ted Stanley, ma le whaletua i a sina. Ia, o malanga fōi, o tōtuangia whaale a inga i Samoa, ia māsi singa fōi. Mātango fie le asisi atu le tātou tunu, e ui onolo o whaale tonu le talo le tau, ia ma le pēso o le tātou e le tise. Ma whaale anga i nai, ia whesota inga. Na māfua i fōi ona motusia le tise, ma le wifi, ma le interneti tutonu, ma le mautafonu, ma le pāle mene i lana whontanga i le so. Lea ua toi tolo pō ai mo le aso atai au. Ia ai olo o whaamaulalo pēa ma, asu atu vai malu i puenga i fina ngalo le atunu. Mai i le awhionga i le le Iminsta Honourable Olofiti Vaai. O ngā luenga tele ia whaatasi e fo i male iai o au nanga tu ma oti nei o le suawai ia whapea fo i male ele tise i le tatu atunu. I ka ko o ngosai. E nau whaalonga tu nei. O lea ua ua le fuafuanga o lea toi whaatau mai isi afi e lua. E tu sabalona tau ma le siri atu le 5 miliona ta la. Io me le lei o atina e le lei nā. Ina ia mawhai. On whaale lei a tili le au unanga ma le tautua. A wai mana o mia e lea tunu le tise i teimi uma. E mana o mia e a inga. E mana o mia e pisinisi. E mana o mia i le maota ngase. E mana o mia le teimi o le fono le a tātou na whaina ia mauti noa. E manino le leima malama lama. Ia le whaafunga anga ma le sila mai moa le atunu. I tawulu manga o le fono tanga o le pāle mene a Samoa. Tu la fono whaavai ato i whafole nā 10%. Wa tele le vevesi i le 10%. E o omona o whaamamala mātua fo i a nafi. O le mea o loo tau mawhaile sunga la auli ala maari atoa e whaamanino. O le whaasese ina o le tula whono whaavai o le matematika. The fundamental basic rule and principle of mathematics. What is the 10% of 51? Ele tau na whaasese ina. O le 5 tesi ma le tasi. Ai ina ua whaapolokiki loa. Le whaawinga ina o le 10% o le 5 ma le tasi sui o le mauta. Lea loa ua mafuai o na tātou vevesi. Ma ua whaasese ina ai mafau unga uma o le whanau atoa. O loo o ina i te tono Samoa. Whaasese ina mai fo i mafau o tangata. Ia tunu ui whafo.
ai tali atu iai ia tangata o isi atunu. Ma whapea ai o tātou te vālea ua tātou whaa. Le anga ina i le vāenga o le tūla whono. O le mata upu o le numera ia po le matematika. Ioi, tātou te loa le lava o le whaaporo ki kinga la leo le mea. Le anga tātou te leo tala noa ini whāstangata. Le ana sauno i tu le epa o la utala sa o ale nā masana watulunga. Pea au whaaliwina. Ma tu sa o lava i le tūlanga le nā. Ai ana tātou tala noa la. I le sa o le tūla whono lea. A whai e 5 ma le tasi. O le 10% e 5 tesi ma le tasi. E leise me o le a round up ai. Tia i le tamai whāsta ngata le nā. Ai tu u le 5. A le la ua mai nei le formula. 10% of 51 equals to 6. That is how this formula was politicized because of the politics implications. There is no such thing as a decimal or a fraction of a human being. E leise me tau se fasi pa upo se fasi tangata. E toi wha pi atu iai. TPS le nā mea. Ma le tele o le pisa ma le mautonu ai ma fau o tamaiti. O le 5 o le 10% o le 5 suma le tasi, o le 5 tesi ma le tasi, o le ono. Ka fifi so le ta fifi. Lea ua pasia o le tula fono, teuwina o le whawai lua fe lua sfulma le 5. Pasia le teuteunga o le vaenga o whaamsinonga. I le lua vai tolu, le tolu sfulma le ono, i le na o le sfulma le 5. Maua le lua vai tolu. Whaitauina wha tolu. Whao ngā ino le vaenga se lau ma le iwa e toi teu ina ai le whawai o le atunu. Vaenga wha sfulma le wha pui tasi. Ua whaatanga ina ai. Le whaatino ina o le palota a le fong of the lai i lalo le tūla fono. E sauno loa le fong of the lai le whaiunga. E le ai se malusi anga o le whaamsinonga nā te toe lo te ai da mata upulea. A wa uma foi ona au maia le whautuanga mai le lo ya siri. Tātou se e mai i le vaenga o le whaamasinonga whanua masuafa malona teuteunga ina ia tasi le whaamasinonga. Ave ese ai foi ma le vaenga whaasful ma le tolu ma le vaenga whaasful ma le wha. O le whaamasinonga whanua masuafa lua fe luasful ma le 5. E tau fia ai le toe la langa ina. Oni a pili o whaamasinonga ma o lato i unga wa umana ta oto i langa tonu. Ile se lia, ile valu se fulu, ile se lau, tau sanga ua tuanai. Alal mele paki mele nā mea. Whaawitai. Lesi vaenga le te tau o na toe, tanga i masila i ile pārmene. O le folanga na whaia, ina ia toe whaafoi le na fō sa le aula. A leo te le i whaalongo atu lava ia. Tau ona toe whaafoi le na fōa o sale aula. O loro winga la, ia e lua i nu fōa ina. Nu fōa lea o iei pata mea, whapea fōi ia maunga. Ma sale aula. Lea ua umia nei e le fionga i le sui pārmia, le fionga i atuala, te vanga. Bonifacio. Ai eilo talitonunga. E te tau ona whaatino le whaamaoni o wholofolanga ia mo le motele i salawhai. Ina ia whaafoi le no foa ole i tu malo i sale aulo. A wātu to o vai tutu o whapewhoi malai olo mga whang. Tau o tele.
Teimi o Filaflafo inga I le asuan le lai, le mea na o mai tawina. Na lauina ai e le sui o le pā, le pepelo o le sunga le lauri al mari e toa. Sau no le fong te lai. O le tula fono fau leo ua ia whao ngaina nei. Ua le toi whao ngaina ai swafa. O sui whaipule umai tutonu o le maunta. Ai ua nao o swafa o I tu malo wha palota. Ona whapele o le sunga I le lauri al mali e toi atu lepa. O, e te tau mai au te pepelo ai a oi. Ua le toi whaatua tua ina oe e le atunu. Ua le toi tali tonu ina foi oe e le atunu. O le mafua angale na, ua sui ai le mea e te nofai. Fea le e te nofai nei. O lo e nofai leisi tu o le maunta, e a ngai le malo fau o tu le mai. Ai, tātou wō, ia tātou talafou I vai whanua, le anga e tā ua tele, ia wafo I le no fosile fia, ele atunu, tā penanga fo I ale tō fine, ia Miriama Pomare, ia tātou se atu I ai. Ki kako whanongolongo foi po whea o ame o lo tupu mai I Australia ma le Pasifika ia maisi fo I atunuu o le lalulangi. Ia po tātou tala fo I vai whanua. Ile ngangana Peritania. In this update, hopes people vote true to their views on a 4-year term, regardless of their opinion of the current government. It's putting forward legislation potentially allowing the extension of the parliamentary term. It would require more checks and balances at a select committee level and be subject to a referendum. ACT leader David Seymour says people should not make the referendum about political preferences. Whether you're an ACT voter, a Green voter, anywhere in between, step back and say, you don't know who's going to be in power. The only question is, would we be better in general if it was 4 years at a time instead of 3 years? The electricity market could be in for a shake-up. The Electricity Authority is proposing measures to stop the Big Four powercos giving their own retail arms preferential treatment. The government's also lifting restrictions to let lines companies invest more in generation. Energy Minister Simon Watts says this will create a level playing field and ultimately bring power prices down. This work is going to ensure that we've got some non-discrimination obligations, which basically means that the gentailers need to treat independent players equally. New Zealand's KFC, Taco Bell and Pizza Hut stores have helped drive millions in profits for global owner Restaurant Brands. The multinational companies reported 5.4% sales growth in the year ending December, reaching $1.39 billion. The Kiwi divisions recorded the highest net profit at $41.7 million, and the Australia and California markets had losses. Restaurant Association President Mike Egan says convenience is a big factor behind people buying fast food. People are super busy, stuck in traffic. Part of the stress of every day, I guess, is what's for dinner, Mum? What's for dinner, Dad? And that's news. In sport, a blow for the Highlanders on the back of their upset defeat of defending Super Rugby champions the Blues. The Dunedin-based side of confirmed halfback Folau Fakatava has suffered a hamstring injury and isn't expected to return until round 6. Meanwhile, coach Vern Cotter admits it's time for the Blues to face the music as they try to get on the board. Last year's champions are yet to win from 2 attempts and face the Hurricanes away on Saturday night. We talk about rhythm and music, and I just feel that our orchestra's not playing properly at the moment. So just taking a deep breath and trying to get everybody to play and get some decent music out.
Local players Michael Hendry and Josh Geary are in the mix as day one of the New Zealand Golf Open draws to a close. They've both carded 5 under par opening rounds, sitting 2 back of the joint clubhouse leaders at 7 under. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Fiaga sui filoi a o tātou o whaatasi babalanga ba oe e longa le ala tele mo mori oe le tau ainga ina uanga ngā e whaiva o Samoa i le nei fo i atunu u ia maso se atunu u lava o le lalurangi o lo o whaafonga mai ai ia mga lulu e ai o le uautou whaafonga mai i a tātou talafou i vai whanua o se ele pale mene o New Zealand iloina le lafo ma se manatu ina ia whaopopo leisi tausanga o le pae inga ma le nofo inga a lea whainga malo, ma lea whainga malo pe a mai a ia le whainga palong talau tele le tunu. So instead of 3 years per sitting, they wanted to see if they can experimental
a project or how they are going to deal with a 4-year period or 4-year term. Tō whafonga lai e. Ia lea o tātou se e mea tātou le tolu se e loe le 5. Wai le ulo Samoa. O New Zealand. Ma le tele o isi atu no ia o lea te tolu lava tau sanga. Lea la ua. A matana tau muri mai ia. Ia New Zealand malana palemene. Lea ua talandoina. Ma ua tofia fo ila ia se vaenga. O le komiti whaapitoa le palemene. Ina ia tilo ma whaatalandoina le mataupule nei. So there will be a public consultation as well. O le a whaatalandoina le atunu atoa. E mwhai fo i o na whaongaina ia upenga ta whailangi ia o le a whailoa mai lava. E le Parliamentary Select Committee. Ya, e o fo i le anga i mai i lunga nei au ki lani ma vaenga ese nisi o le komiti whaapitoa whaapalemene ina ia suesuina ma vava aipo o awhina ngalo tangata pe ua tala whea ngai le suinga mai le tolu tausanga o le paia inga a ngai atu i le wha tausanga o le paia inga o sa mola ngā jump mai ai le tolu jump lu saoa e lunga o le trumpet wha a trumpet i le 5 ya mana ia a whai e sa moa o te lo fo im whai na bunbuli ta ia isi pati wha upwhai i atu nuu te tele whatalo whabitoa i leo so ia po le talinga fo ia lua manu vai sa nele a la taua ia ma leo so ia Robert whafte i atu le whaaloalo ma walunga i le so when we first met at the Junction cafeteria or restaurant or food place or food court after yatu le whaaloalo maununga lua manu vai anga leile tua ia matoe whaatutumu mea ua whaangao ina ia ona o le whaaloalo mai ia ma le manatu alofa mai fo ina ua tātou whiloa i le asuan le la. God bless my brother ia ma manuia fo i tiu te mawhai walo whilima ma ngā luenga o ati nae o lo o whaatino e manuia ai oe malo ainga ia whapena fo i ia tangata lau te lea mese lava le tātou te duu o Samoa o le whaamsinonga whanua mswafa se tasi o mata upu o lea na sauno i ele sunga i ala uli fia me ma le tātou i tū ma le ainga ato o le whaatuatua i le atua Samoa o tas o mai tātou pasia tu la whanu nei tasilana vaenga o lea u te lei whaalongo atu i ai. O i ai ia le whautanga. Ma le whaatoa whala inga o ngā luenga a le whono. Lea wale au mai e lunga le mata upule nā. O le toe whaafoi o le nfoa ma le tofi o sa le aula. E vai tutu. E mana i ofo, si i tātou whaalongo longo i ai. Ai maise o le teuteunga lava foi o tula whono whai ngā panota. O le lesta lātu o tangata Samoa i atunu i whafo, ma le whaatino i nai o lana palota. Se mea lelei, se mea tatau, se mea mata ngofie, e whailo ai i le lalolangi atoa o Samoa atia ele nale. O Samoa vai la le nale. Wa ngai i luma. E vasanga tutusa ai matama matutua pe a whai e whaatustusa. I temo kalasi matutua. Pei o New Zealand, ma Australia, ma Amerika, ma Hawaii. Ole mawhai. O na tātou whaia mea o lo whaia isi atunu. O le palo tātou leo tātou tangata i whafu. Le mea tāua, ia pāsia. E le aise tu la whono tātou te atu loi te tonu, pasi, ma whao ngā ina loa. E tau fo ina avi tua ina ia whaatala no ina, e se komiti whaapale mene whaapitoa. Ina ia mawhai e na maua se whina ngalo au tasi whaalia,
e o tātou tangata. But to me, I wouldn't mind having my rights and pushing my rights and using my rights to vote from outside of Samoa. What's wrong with that? Why are people so scared if people from Samoa, outside of Samoa, will be voting from here? Ia se me, mawhai o na whai. Whai se whāteita inga I tamaiti whiti ina le o skolsipi mai a Samoa e tolu salau. Ne nā o stand by mai whiti. E whai iai ia se model po o se prototype ina ia mwhai o na whaonga atu I la tōna. Sileva Oa tamai E whaelonga inai Lona whanau mai Le alo pele Talala ta talalala Talala ta talalala Talala talalala Ta la 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 la. Leitu malo talofa sa whapea mo onga e usi o ola mo lele ia oa onga ne I e whapea o usola o ua iai se pona o sue I polonga e le fia maua se saulo tonga. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Asele atu iama posa uanga sala I leva whenga iai ma oto tupulanga ia la foi fonga paa pa sola inu ua mala ai ai mia lofa anga ia natia suleanga ta la la ta ta la 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 ta la la ta ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 la. Faa mole mole ia malu mai le vai ia natia ita I fatu ala vai e poto le tautai ai se la na vai ta la la ta ta la 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 ta la la ta ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la la ta ta la 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 ta la la ta ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la la ta ta la 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 ta la la ta ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 la. E alena mai le alo le wha le lilo bai ava wha na Jerome Gray ia le uso ia brother talala ta talala ia o le o los futbol 5 minute o te ai nei ia le tu la e ono
I le tautua mo oe le siu fongo Samoa, le Radio Samoa, lima i watolu a moi au kilani. Tātou tilo la i le mata upu lea. Wā leo e lo tea i le so. Ai tālu sia i a lo te tai au. Mata upu lea, mua, whafo i le fo sa le aula. Lua, ia whapena fo i ona toe manino mai. Le whaatanga ina o Samoa e pāno tātu i atunu i whafu. Whai ai malana le stale le whapeo le a tātou whai umana mea le teimi tas. Whai a wai, from stage to stage, from face to face. Mātu le vaenga, ia se ea tu leisi fola, ia ma whapena i lava. Ona whaia ngā ruenga. Mo le manuia o Samoa. Ma le manuia fo i ono tangata o halala ma papa au ma whaia le tautua o le aitau ma le atu i le atu. Ia. Ainga nā e siri o na Samoa. Something. Samoa has come a long way, and now in the wake of technology and social media, everything is easy and simplified for us. Ta wala le na o le mo o tātou o le awanoi malanga. E afu. Nā le mea o le a. Ua iai Samoa I tausanga Every 3 years we go, every 4 years, every 5 years. Fai foi se swinga. Samoa vai la le na. Ioe. E o mo iluma tunu. Ai tia I tātou I tuapa Yerusalema. E le I tai lava o mai le me tau o le mala malamba I a Samoa. Am sia nei tai fau tu le mai. Ina ia mawhai ai. Ona whaatino mea sa le mawhai ona whaatino le telo tu sanga umwai. E tasi ala tau whaalongolongo tu le mea lea olo iei nei. E ui lava la ina ua Maopopo. Ia tu la fono ia sa manatu e te tau ona pasia. E umalo. E ale tununga o lo o iai pea le nau ta inga o le sunga lauli al mali atoa. Ia whaatau nuu pea le lātou wholofolanga, ma le lātou lafo, e manatu e te tau o na whaatu. Umal pasia o tulafono, wa umai foi I ma le ngaruenga ma le responsibility o tiute ma matafa ioi whapalemia o le fionga e le sa whapito. O nuna winga la le me la whai. Ta siale bele o tilo o tune iai. O lea ua mautu le valea, ma au te lofo I. Se taimi saunoa ma malele le fionga le tamaitai palemia. Na te tu ua alo I ai. Ma vai whaapitoa atu. Le ngata le pati whaupwhai po o le vaenga foi o le whaafale tui a le whaatutua I le atua sa mo watasi. Ai maise lava I lona to whinga whaapale mia. Au taltonu o le alofa le nao fi me I a Samoa. O le a whai ai lana whai unga malona loto fuatifo, malona loto malie. A step down. Ai anga I ane, ai o le tai. I le whaatau tainga a seisi te tai ua te pena I le tua. Mo le numana I a meise le whaatua tua I le tua sa mo watas. E o le pāle la whakure paia, pasi ai ngā, di endai maleka. I la tau ia e valvala au mai I le stala ino o tau suafa I le ainga o le whaatuatua I le atua sa mo watas. O le au le wātua se tari I le teimile nei. Se I vanga nā o longo mai au e le fionga le teitei whono ia seo amuli. Ia whapea fo I le mamalo le lātou lau. I se no whanga ma se teimi o le a whaatino ai le whaamoemoe le nā.
ea. Ia, o le talo le na, ale tātou tāle pese lea, whaamanuia atu wai I a te ohele. Nei fōi, a wauli ua whaatawhiti ai, nā luenga a Samoa I New Zealand. whaafonga le tautua ma oe le siu fongo Samoa, Radio Samoa, sulu lima I vitolu a mo I Aukilani nei, ia mo le a tau o Savea Muritalo I le ngā ngai fo whaiva o le atinu. Nei ngano I ate oi, e whai agi I mea uma, a e tuli loa tātou I meo ngase ma meo mai. Ona ole a, o mea ai, ma vai indu, ia o tāpena, I le ono se fuluto sanga o tuana ia, tule matuole na ole vai. O lo tau ma mawhai pea. Ia ma maua I le soifua malolo ina, o le toa tele o le atunu.
many years in the making. Ia lea la ua taunu mai New Zealand ai o tātou whale o loa e whānā te tele. Whāwhtai e tuai le fionga e tuala taua. Tau pa utino, male whale tua ia peka. Sful male tolu, Lappington Road i ina i Otara. Te maua i ai ia lau vai o le ola. So soni i ngase ese mafua mai i tau mafua ma mea inu. O le toto mawalunga, o le sela. Ia whapena fo i o ngase o le mama ma le fatu. To e wha mama le toto ma whata vale a toa. Au ni mo o si stroke. I le tino a toa ma waua ma musele o le tino a toa. Wha le leia le totonga e pei ona iai. Ia le fatungao. Ia ma le ate. Damaged livers and kidneys. So ni tele ia te oile ngase o le suka. Diabetes, ia e misela. Pe a whai ua mangkua o i solo ia ponga i o so ongo le tino oe. Tapu lima, tuli lima, o tuli. Ia whapena fo i tapu vai. O meo tau au o le ngau ngā tua. O mea umalawa na ngase o li. Ia, ne ma i lalo vasa. Au ngā i le ngase o le breast cancer. O aisa vai, whaftai i le whaungaida o le Malta. Vea ma tātou maketi au tū le nā. Mai le valu tau sanga o tuana i atu. Ia olo tumu pe i aile atu nu uina. Mai le latou vai, Sful tolu, Lappington Road i Otara. Whatalo whatu le tātou maketi i le Manrewa, Glendon Manrewa, Lua Sful ma le lua, Templeton Place, o iai ia le tuafine a nive Malia, ma le tamaitai o Mareta Sawanga, Lua Sful lua, Templeton Place, Glendon Manrewa. Ia, after yatu Maria, Manive, ia ma Mareta, mo le tātou maketi, ia ma le alolofa i o tātou tangata e sulu fa yatu. Se e mai le tātou maketi o ngā tonunga le mu o le Tasi Market i te tonu o Mangele Town Centre, lo e le uso ia whao le tane, ma le au whainga ruenga. Ia me se fo i o le fionga, e le whaasina, Reverend Larry Tupai Lavea, ia po le fionga le tole foa. Ia ma le whaletua le sunga ia Sau Helen Tupai Lavea. Ia ma le ngā ruenga tautua o lo whatino i o tātou tangata. Ia ma le telefo i o tātou whale o loa. O lo iai ia tau mafa Samoa, lo iai ia o loa mai Samoa. Ia me se fui o loa tau lima. Tawalunga i le tātou whale o loa le Grand Market, le uso ia Wahid, ia ma i lātou o lo ngā lue ai. Grand Market o lo o le numero tasi, Triangle Road, numero tasi Triangle Road, i lunga i masi au ki lani Sifo, West Auckland. Ia, ai awha pē te mana o te whiwa i hasawea, mai whikarango i hasawea. Ia nei wala au maila e lea, ele o lua tasi lua iwa whā, fitu iwa lua fitu, o lua tasi lua iwa whā, fitu iwa lua fitu. Ia, ma oua lua tue mamori atu lau vai i ate oi. Ia ma ka story, whaile ka ori, ia. Ia, whatalofa whapitoa i le sunga i le whawhingainga. Pastor Fui Ava Tuyoti, ia ma le whaletua i nai Mangele, ma le no whaalo, ia ma le kalesia fo i whaftai ali, ia o whaiwai i ngā tei whale, ia ma one i sa elo wa, ia ma keringi ia la laka ange i a te oe, ia le nā whaftai le anga lei, ia whapena fo i whaamrianga ma tāru sanga lo molia, ona ma awhi mai ai i ngā ruenga o lo whatino. Watalo whapitoa lava le te mamatua fo i o le tātou pora kalambe. Le wau whiriwhiri ma le telo whingota e mo wai i a telo sulu e mo wai whingota, le te mamatua, le tō whamatua, i le ia vaipua, ia, watalo whatu vaipua, al sio mowalo malosi a me se fo i a sui uma o lau tō pora kalambe. Ia, o lo tuli au pūpe le atunu o ma fia whaafonga iai, o le toe wha manatu ma le whangu. I le tātou ngangana o le tū ma le anga.
Ia. Asolua o mai aso te tas. Po asolua o mai aso te tas. Ia, ona tawalunga tuai leo se manatu le nei aso. Tātou tālia lupe o maunu i le aso na tae au. Leo to esfuma le valu minute o na tāle o le tu lai fitu. Pei au te vava i atu. O le sunga i a teito. O le ave pasi le na e whaatalia atu o le pasi moe. Le sunga i a teito, mo se finagalo. Ia whapea fo le tautua ina o le atunuu. Ia whapea na fo i la tau o lo whaafonga mai pea i lunga o le ala. Ua anga i atu i maota. Whai se malolonga. Ia, au le mele leile mele da. Ia. O le tātou nuu fo i o lo o whaafonga mai i le tātou malai, masani o le nuu o li. Peu le iai ia, o e kai mua i alsunga le whaife au. Ia tua me, ia whapea fo i le uso ia whamasanga. Atapana Frost. O le uso ia ale leota. Whapea na fo ia le sunga ia fata. Tau a mō. Ia whapea fo i auto umalava. Le uso ia Sam. Le uso ia la mepa. Ia. Whapea fo ia le uso ia whaia. Le uso ia Isaako. Auto umalava o wōma paanga. Ia whapea fo i whalana i pupu Simona. Ne mau pūtau langi. Talo whatu le tātou nuu. Ia whapea fo i le uso ia Felice. Lata i boenga. Ia malau tō fo i mawhitanga. Ta mumboe o lo maduia. Nenei e fiafi. Watalo whapitoa. Isi tinao ne mātou ainga. Anti whaalawelawe awhapasanga poe la ulu. Kahuku i la ie. I Hawaii ia whapea fo i le tua Whenepele. Ia Yvonne ma le tamaita i o Siobhan. Ia ma siola o fo i ainga. Watalo fo i lo tua Whine. Ia Siniva. Ma le uso le pikopo ia Bishop tu iala sava inaya in Salt Lake City, Utah. Ia ma le whanau ma le ainga foi. Ia mai se fo i le tua Whine. Ia Ina ma Gerard ma sio lato fo i ainga. I le pito no o Hamilton. E whatalo whatu leu sa mai lata mai nā i Tokoroa. Ia whapea fo i le uso ia whau. Ia ma auto umalava. O lo whaalongolongo ma tāpua i mai i nā i Tokoroa po Tokyo. Talo whawapitoa. Ia ma whaapia atu fo i le dea fiafi na ua ngā ngaifo whaiva. E lau whionga le ngā fitas, fui maono si ale ngā, ia whapea fui i le whalitua, ia le au pepe, Centenary, ia malo lua ainga, whapea fui le no whalo, ia me se pepe al tātou ainga. Centenary, baby Centenary, ia ma baby whaapale. Ia watalofa, i le lolo oi talo whai, i le sunga le whawhengainga, au waa, wha o le tala le lei. Au whafonga mai le to ina malolo man malo le Kalesia Baptiso i nā i Greenland, male whaletua. Ia, ele me whai lau fo ina whangaloina, a mai se fo i la tau malolo man malo, pe o le to ina. O le to ina lava o to ina le to mamtua. To ina malolo man malo, ma mea tan yelu ma le whaletua, ia, ma malu fo le Kalesia lo, tua iai, leuso, a whaiwhi au le sunga ia. Reverend Sean Palala ma le whaletua. Ia, alo whatu o li, whaftei te talo ma, tāpua i mai i ngā ruenga, ma whaiva, o lo o tautua i nai ia le atunu, o le tātou o tāle pesere a tau sa vea. O le tamamanono o le ahalu o tuta lona waa. Tātou te tau mawai ai le nei a fiafi. Manuia tele malolonga, manuia foi tali ngā sua, manuia foi. Ia le wha moe. O si ngā taulanga, mawhai ngā notu o le fiafi nei. Lei atou sa vea, muli talo se yuli le nei, alofa tele mo oe, you look after yourselves and look after others and take care. Alofa mo oe,
Ria tele nei a fia whenua I lea so tai au e tawalunga I ai tiu te mawhaiva. Manganga ifo ai whaiva o Samoa. Soifua mai a manuia. O te mana tuaina le tama saninga na o si ata matana e pei lava e le ngata ai fa atauva lo manatu I le ala o fa atofa mai ngalu o le vasa pe ana fai o saumiti tale toi fiala I lota musu e ala ai uana o ita waloa o na tama futa Malefa te singa Tali tonu mai whainga tauna whaamuta Ai wali mai a O mai le unga La upele